dan karbiang long pres setum kairens somi long nili panang kang curu lo dan ningarong lo lapen actually yan nili tinyam da solong nang tu ni hang oi ni hang heng ni hang sta siam doktor toleram na hang sar dan singkilo alang litapulo na don si mi po masila ni na don cha Teni alang lipan pulo ni ala dake dunji ubuson alam ane pohen lo je otor master alam yani kan thong kep raner kep paralo 39 years running lo 39 years running ang bong nilita jong hile lusta karbiarat ko pusonarat karbia leaders non kereng bompen hat top lidaran koma simat hama hala solam ke nilita sabso experience dulu lapasi ka cetan jatim amasya welu otoro
si dunji. Halahin lo karbia atau bangke laposi ni di experience la penili principle ni le appeal ke lo je autonomous state ili tum ke long weg ni je hormu long weg ji hala so par bangsi tum claim ni tala so I claim nang je bangke a process ke dili tum mathan tum son lo je hormu ke tinta group chithak na koi Number 1 political party atum nang tum regional noi national party na tum hangaran na tum ta BJP atum ta BJP leader thinking noi Congress leader thinking noi ba kaprek regional party ta nang tum ta don't claim Number 2 bangke nele tum election thurthi atum ani tum chirap nang chirap do nani hang pute nang chirap noi ako ni chirap nang ni hang hip Lapos ultimate alam mangke hala social anarba unity si duita ni tum dak kisungdo. Secondly bangke non experience non polam mangke autonomous state can long leka mabe. La pena hogalam pulo rante ele tum karbia tum imetang mandanglok le bang panle puali bang pa party paneni puali sa itum along real leader sacrifice leader abedalo. Intelligent leader itu melong sung krung do kawasan lo. 39 years autonomous state kang atsola mali. Hala so pada bangsi non itum kelong ji pulo-pulote itum political party itum da claim pamina social na claim po sinia bangke helikiot pulo extremist puno armed struggle puno nangli tum sita autonomous state pen aber ke dengri noi More power banget deng rino deng lot deng lu alam banget. Lapen pinian autonomous state kelong le bangke mau lapen 2 numbers of MOS. MOS ini lapen mau la sopen yaksin nota autonomous state kelong le. Approve ni liang paklang the. Mau suhi kuri tet pen hat central pen home ministry pen alu nangat nang lu duyo. Non dorkar ni paklang hada ko piloi pu. 1995 1 April ni ke mau chitogla 2000 ani kan ma le tanang lu phla hala Jharkhand Uttarakhand Chhattisgarh ke sai ke nang tuma nang piuni nonesi 1995 ani kan more power nang tum ke deng la pa nang tuma nang piuni pu dak communist pe nang lu alu do la so por bangsi more power ke deng rino deng nang lu ni appeal ni to appeal bangke extreme no army struggle na achad organization no denglo chok chidalo non e prang pen bangke more autonomous state pen aber more power ke dengri noi alote tum chilang lo to autonomous state ke long pu halaba na tunga do ta support e Richard Depp sinang autonomous state pen aber ke deng nang lo po ba chikroisar polote lahen lo ke mi bangai Lalu nilai experience bang ini kau elam tahu lo, seta ili tom claim pamilo nang lo nang government bang pakle soleh ecok lo, inon council sar tuliam lo hang doktor tuliam lo hang sas claim lo bang ta council bang da karbia lam claim lo kiru alam kali sa claim bom lo ke, pocil dak mana pudu jala mabi, la aprang dam lo, aprang alam lo. Non alom ini ke jang je bangke la AP itself si la jai ka thar kat jui non mutha bata ini lo ni meeting do ka ta kat jui ti so mani apran esa dolo dora ni official kan do ma kat jui sui da kurikan ke
Citimo atau kaskom deli gedam ke memorandum ta humgar fansi pilok pujo aputu ipak lagi pulo. La so foto la non memorandum na teng to na bang humgar ma delia polis ma kupima. Hala solam sini alang lipana tuji. La posi son cibok darang ate ni tum pupe mati alang lipan alang linili to mana sor sarapang nili sorsar simati epi Chelsea pan jenang regional party lo changlo claim nang pelehem pregwan otan masan lo tamisan alam lo te kupi se ako nito election to repin political party pinchang chipin pan le a political party kali pin le ako nito mana sorsar ba hala sok wisot nito man pulo no net tangala itum ex MP lo Horensing bidang Japon lo Home Minister Pesalo. Hadak cingkiam lo memorandum pilo besar salang tajuro le klaim miule. Haladak to na pudunge la tumle MP cipai dia phanle MP election le para pudule lo. Ni tum MP election lo thurja pana limati. Ako alang tum tawang tamilo mati Delhi hai. Hal haya kuistan ma sinon ma kai ni hoi lak menli mejaro bange. Hala so perbangsi sona widan nei palama. Na to political party mo chi sorsar noi. Setani tumlo nang sorsar ni tumana sorsar pa ni to align bele. Ni to me chok seta dare na pano humgar pansi pijlo 38 years ke cross tera pita memorandum ke humgar pansi piji pani to man la an borbok nang badai. Ako lang lima tanga mangke Laila ni tumalam ni jesi ako rong sopan borbok manai tu. Ojeti mo to humgar pansi pipopo la rong swari pacar deb jia jur su sopiari te cibengyan bagan bak. La na mga laba henu mati. La posi hala swa ponsi ni kitok si pusi la som ni dunai puchon si kat jui ma puni pola mai kat dedi yana. Pes no da. Hala support alam sini pudam. Pesai nang leader pulote. Pesai नहीं है. Pesai sidak sidi bet si hala soalan sila ke do anarada tunta nang li convince tek नहीं है. Yes lat alang li ke chok. Hala tumelo chok se purata pabisa nang. Pini audience ta. Hala lo ni janji alam mak ni sorsar si pi alang li nang sorsar. Alang tumen non puta dilia dam de pinla. Memorandum apiam de pinla. Karjulong teng mga piloma ni election hai heti ke dili dam de pong. Otor masal hang yang talang likai hai hedate pulo. Oh. Tibong Kalau saho. worker ai helper tu pulo. Itu. Choroik lo. Nangli isi experience pomopen nangli jongjong alam the penangan kaskom long ke klempen non an junto experience nangli chethanik lopot. Nona bang ke nangli phan isi kisekjit alam the nangkar juang tung mangala hello. Non ilitum karbiang long atemon lang namik lang karbiang long atemon mang la sonik lo je 6 schedule abang si pathemuna isi la son si ilitum tek pon long la si 6 schedule abang pathemuna pulote autonomous state kaskom ke karbiang long NC Hills autonomous state demand committee puik lo la si autonomous state pula bang so autonomous state abang kelongji ba kepaleji aphan katikuk awe igdejima nangli kopilo La soalan mangke itum ke excel educated intellectual autonomous state ani kang binong ke political leaders no social leader no District Council upon more power kita impani swelo nang 60 dulu citan lok sinang kajut po. Ako nilipoin mangke 60 dul ke non isulipom ke son si sulipo. Non tuliram no hansar po sana kamailu ako kaprek asar lewang stai swelo. Atima asam government ne kata nang sakhep noti. Nang lipula butarolis belek bonai unji pe. Ha gobernador lang dapat ha poinet tak ko alo nang bataji
ko ana suppressor lo ni hala hala ma matani la sobasi la ke ko nu 60 le pangtang te ko nu poi theda claim ne non as cities dona mo autonomous sar lo terlo pulote la hai ko pina butar list ho e ko pine ne ta ho pula hala ma ke automatic claim lo solve lo nili ma tha dang la that's my la boy $6 la ma ke astap to nang ne la ke rar phani champi alam chat solve ne ako nang project asam ko manager ka ta sa sai bolam chat bangkai masih suppressor le la ke no la tuliram no hangsara akama le abele munile siem do ta claim muni la ya lam ke ke claim na te ha apna biransi ti khorsi ti tum pakka pakka to se claim et po ino ke bang tu jalan li pan kupini karjuji do ma ri cirung bang do ima hala pui nut lo oh hapu jo alang lifan avelo ke ding ke mani do iklang malapu avelo nele karjuang ni arong lu di po bange pini ya cite beda bang la salam son kali nang do cite beda ni po ba ka cite beda along kali nalu suni jo pang thang pinapathe lu bakani an mati ke clear avila sopon ala ma 15 minute ni lige nije dorte document apaklang dorte je Karom Niliman Lipson Crew Kaskom ke Hemprek Aparma Naga Song ke Nilitungen Lim Hang Tekela Wo Pis Tame Hemprek ke Hang Kaskom ke Arding Piglo Wo Pis Wek Kopima non government ke wang Latumlosi Kaskom ke Dolo Wo Pis Tame Kaprek Song Pini UPDS KLNF KPLT Kaprek Atum Apen ASDC Song Tum Alang Litunge Purki Molong Dolo Voi Pisame Piniani Kaskom Tum Hemprek Kehang Pen Kupinia Power Aso Satap Pini Utomas District Council Pan Pine Chue Dak Muvelang Kupi Posi Nalitum Kupine Kesik Sak do Kokma Hemprek Hang Piniani Nalitum Hemprek Hang Anikan Magra Dilhiram Sabil Labangso Nalitum Isi di Parmenak Karbing Lora Pan Van Pitek Tek Kupi Porlo chogik lo right hala sana kuisan sinili phanai avelo ke di mayok la hala sa kuisan penelo nang likwana ke thek ma ni likwana ki poluma dak lo ke thek lo ate alam te penlo non nili pudai nili life whole life ke torma set khang long sidam 38 years hala daga mang autonomous set ke long lego pil helo mo pendani puge lam ninje dor de 15-20 minit ke ni autonomous set long i dok mau chi tok de esi sila anakang tang lo karbiang lo to ke ektom hijuk top de lo ni hem lu rolang so pendak di puge wang ta chiri na inu rang nang ar budun derima suri penang to lu ji ma pulang ko an lo di tumi ponang se chok ni tu follow aja lo, ni tu le chok lo. Ta halakang tang na jitu 99% akar biara tum support atum joy si more power deng rong lo. Komalo chok chende lage. Ta hala so atum ke wan bangke mau chok lo mante. La sona ta ka more power ke denge batai ko an lo jo ni tum le memorandum do. 7 time 8 time pialo. Ten non ke wan atum ma pilo chipe na ni tu wan lo puke. Without bloodshed. We can take more power from the state. More power to the essential ni tum laun. Ta chongolo rara pansong thui dat. Kisor sara kamali. Lailam chitan lo pulote to mi pugorom de. Hala so pasi ko pia kam lo ni tumane autonomous state si kya autonomous state ala belek hormu pilo to wa nahi ge. Autonomous state pan bondok chupidet paikas chupidet adi chupidet sokti adi chupidet ya kam lo la kar biara tu autonomous state hang pamye noi autonomous state la munita chujor theke la esi pan mor power ipia prang ani to masinang pilo mor power teng tano na tum step by step enoi power ten ba moi haputa hang ba moi ni tum pulan nang ni Rupang rong hang pani to mahani ke to ajo hotel long ni pulu.
Rupa no hang ne panar julo non sia lo hemar lo tatan je. Itu na mor pawar teng bom nang bokoi tum tadi di ulo lepu. La sini rupa no hang pandai pulo. Nang jong si mor pawar pini ke teng krote ni pinap son. General siati ben resignation cipilo ni nang dundi. Sino rengo. Ni mor pawar panle claim kali. Non la hai mor pawar ke teng ke only for temporary. La tangka 10,000 crore 100,000 crore wan po hala tangka le pio hormulo. Noneson bakam claim pa pui po judet po. La posi ko pilo ke wan pa kuisa na bang ektomi pu gorom det. Autonomous state si kangan itungge. More power galibo. This question is very mane sentimental question la ni tung la pilo wa ini nahi ke la hai hormu. To aru pini to lang ma. La so por bangsi autonomous state ke hang alam bang. Karomsar. Oh. Aduh ibu alam yang lapulo sar, nali SDC, dili mitang SDC Tron President Premson B. Si SDC pan kasor sar pura ni pupe, kaskom pan hidup pura pupe, miu pura pupe. Setame SDC along 90% a support ho so tulo. Karbi along dang pike hijuk to tota undo pulo, jong lah hai. Hala sud a polisi vida lo pulo la lesson. Amasi more power deng nang koglo. Nangli tum non denglong li det hulo pulote van videt hulo pulela nangli yar nije melo. On top of that, nangli long support of it, people support of it ke. Oh. People nangli long support of it ke. Hala bang so answer nang pitha. People see 90% of it nangli long support of it lo. Hala so question lo. Hala so question lo. Hala so question very good question. Hala so question answer ni ki pija pan bang. I am very interested. Nenang li pan respect na pilo la so matha thega pot. Nili tum alam ko pilo do. Autonomous state hangi pulo ni tum tangka we maha we sakuri bakuri ave ni tum claim pamilo. SCC alam tangka dolo. Pawara dolo. Munir pan una ne patsilo. Te khala dak munir tum dei pulo. Nang tum dei pulo te na hem na friji. Halat ek dogmoka teron hemadong SCC to nang asa burapan akeng thupong pong asa bura thengno se asupia pan rep kuri asa bura thengno mahamaya hak kherunialo hak ek kenerong pang bong pen bang bahnia bang thomni pan kupli lang the barika hut bosta lo thapame athang rakhet kupli jok lulut long li pinabudi nang li haji pa Kaskom tu yang theng palam kali laki nang cide pen salam nai nang metang nang panang theng populote nang te cide pen Kali nona bang ke ili tum specific point bang le damik lo na. nang liasi Kali- claim kwanlon te nang likiun kende Kali nang nona liasi bang ke claim kwanlo kiun nang Specific- nang specific nang tu te no. kali enak tu Nang le nang tu melo karbiara de Kali ladak di biro nang nang le tu karbiara ke patsi nang tu liasi sia Kalan. Herak krema nang tu otor kali- master dalam pen nang tu kali- nang- herak krema nang tu Timur sawo, timur sawo. otor master dalam pen angkar biara Nang le- mane nang le- pati. Kau majo nolo pidi Timur jontor sawo, orang please. piwang na ida Timur sama please, please. jontor orang piwang na ida piwang ayat lo Timur sama please, please. herak kreda sinang nang chilen so haila ni lailo pulo mo te pe Jogi lo. Please, please. to Coba lo, kuison awelo bon. nang tu kat herak lo pidi ke kar biara Awelo. no nang tu munira nona bang ke please. Choroparlo timong saho. Nang lipan Choroparlo. kok mari to pan ha Aja no nali experience airport choro parlo nali ta reply pilo alang li tamta nang karju dolo julo bo kuison. Non karju abange Ington kangton Ington iklo. lo. Abelo non bang e aporta kili diglo. Kamali. Aporta kili diglo. Nang lipan ang choro iklo. Cete bet pa binay ida. Timong saho. Cete dor elang ni ke nang kuisana julu. Kalilo non mga apor alam do. Cete bet alomso kali jopang tang nalusini pinap adap 10 baji cekak nang awas. Labangso Dor karo panel discussion. nang to citeng nang dak. Labangso panel discussion na bang ke. Esti sel ditara to men citeng sinang dak wang oi.
Chok lu. Karbia chok lu. rapan anak Timong koi sang ho. nailan penatum autonomous Timong sang state choi po. jor deta ponatum Tim- yang to apap posinang Timong so choi po non. Chok po timong so non. Choi lo bo do. Chok lo bo. To cho te non next. Alang li pan. Alang li. Kali Choi lo please. kali Please. lahai ning je ri lahai ning je ri Nang lo. Please. Ili tum. lahai ning je ri Choi lo. nang le tom jong si doang tung te arjuang tung te koromen te nang tung te prote nang le tom dam hong namik me tomar khula si do hala inga ming pu ingot jong si dak dong tung te koromen te nang tung te discipline me te tung te prote hong namik dame Kali moher penta nil tum pulo decorum maintain nahi, discipline maintain nahi. Aja no alang li sentimental de lo emotional de lo sita alang li dak nang hitong dun pen lam the ke jai pot nil tum mahin pen churu par lo. Aja no alang li ferere pin pen alang li views ki people alang li panturo parlo non putot please Ili tum de nes- koram maintain iksina Please maintain son gali decorum. son gali kali nili to aprang meta chuning rig lo je audience jong si decorum discipline do nahi maintain te discipline maintain te prote arju de chok on live dam bomb nang li hadi komai kilo nang li live dam bomb live long lang ingo nang li jong si dang doang tung te prote discipline maintain ang tung te prote hadi nang li hong dam ingo hong live long lang ingo kathera kon Dak- sinola sana char sangkuri lo do please herak rima please biara pane paksin herak re please so please sir please la si putho chuning rig lo majok sistame dakpen ke diai ke lo nile tum as a moderator nile tum diai ke lo house rule ke cheng urpen sab nang thanik lo jong sinang le tum na so house rule manun kroyang tung te pulote nang le tum dak hol pen hong namik tame at least isi discipline mang maintain nei isi decorum mang maintain nei non put next panelist ke ake hai rijak dera alang li MOS alang li si jasemet ke negotiate lo tase alang li phan ladak stage along hangik lo wanginon please welcome Tengno rijak dera kenelef alang li publicity secretary lo sita alang li kam ke claim kimia join ni alang li kenelef long bangke la tok so long alang li hilo main negotiator alang li hilo main negotiator la alang li phan si la dakhang iklo la pen alang li phan nilihin pen karjuji alam thik la puhilo MOS 2 la ke sign hood la ke chitok hood ko an kisung ke phoma challenges ke phoma la so puthak nangli asapu brief gima Ahok nilitum damtang 2010 aningkan KLNLF ahin pen mainstream join that pen api ningkan kri si apian si 2021 an nilitum ekor bang pajut pomlong lasi ke chengsi nilitum ke mangdam lake article 3 pen labang so article 3 lake government long ke pale cheng
labang so bang thu ke pui litum moderator borsing rong para ke hai alang litum si hala so 2008 aningkan Union Home Minister Sivras Patil Phanselang tu pajir dam Ingje la so ke phan ke pati pula bang so koi nang pipen na masi ben pula so tek bang dui kok lo nang deng derek lo ni litum han sita 2010 aning kan ni litum dak dipu kasa ke pathua klamlong KLNL phalong klem dam rapet jirpo jirpi tum chingrum pen ladang ni litum risim pasang lo tapi risim pasang det pen api ni litum 2010 Mei chiklo halasu hoda Prime Minister Dr. Manmohan Singh panil tum ke chunung rialo ni limitang ta dunlo hadak chunung ridam si la pelang li nang deng lo nang deng det pena phi bang ke ni litum han kaching kia to war banang thoig lo separate state pen sel sum kaching ki cheng lo athema home ministry tum ta ni litum han nang o ne de lo people lo Prime Minister a hukum pu amasi ni litum han 2010 pen Juna ceklo pen kenil tupan PC Haldar pa bangpu kacing ki mediator dilit mulong iklo pen la so phi 2014 pen ke government nang chelar lo aphi bang ke mediator tum talang tum methang atiun bang ke chelar phak lo 2014 pen ke kaprek UPLR ke NDA government bang lo pen NDA government pen bang ke nilitum han ke singki atiun bang ke nang chelar bom lo 2016 aningkan PC holder pa bang fu bang da mig joila phi Dineswar Sharma puningkan hini long iglo ningkan hini long det pen aphi puthot ako ro long special commissioner AB Mathur pa munit ningkan hini long thuiglo la so phi ke non ke pajut si hot nilitum AK Misro pa bang fu mediator pen se nilitum 2021 September tarik pli ardi ma ke nilitum court bang ke claim long lo la si nilitum mass movement melek nilitum Delhi ki dam kali nilitum ke arms movement pen si ki dam nilitum hala dak nang pa compel lo nilitum han 2014 an ke hala so Dr. Manmohan Singh kaping khat pen naman nilitum 2014 an ke nilitum separate state alam nang chingki lo phi bang ke nilitum han nang pang dai bom lo government pen thang instruction ave chingki ji pulote state hut pen ke nitum ga bears nang chingki ji morot autonomy lam nang chingki ji sita state alam kin tuman chingki ke pula solam the bang se phi klang bom lo nang padile bom lo tapi na phian bang ke nilitum da sai jog je nang tum habit mang chilut ji ma nang tum kupi mang claim ji la sonang deng nang le rok lo a phi bang nilitum la si pudun thulo autonomous state bang nilitum phan Assam lo special provision ke doko ga apot nilitum la chingki nang lam ta mera tum chingki ke separate state chingki ke union territory state chingki ke autonomous state chingki ke amar nilitum hin benako proposal bin jong si state hudan chingki ke pulote direct funding chingki nang article 163 alam chingki nang lapen ke hala ASDC tum MOU long close 8 hala dak SPDC fan appraisal confidential report dok unji pohala pusara so pot nang tum implement non lapen ke article 20 BA long hada council of minister hala so award do hala so award ta nang tum ching than nang ji lapen ke 6 schedule long within bracket with the prior approval of governor plus so award man anta nang tum ching than nang ji punil tum la so proposal pipen ching kilo asi chingki bom bang bom apian mang ke nil tum condition dala tum growing tung te article 163 long ta council tum governor fan advice pi unang ji plus solam theda tum growing tung te direct funding state tum han ko sonsi RBI tum poisa ki piman la son thot se council fanda RBI tum direct poisa pinang ji hailam da chingwa la ta growing tung te la tum la pen ke DCSP fan confidential report tok long nang ji plus solam da growing tung te la puson nang padile bom lo api bang ke KPLT rothom nang chilang dun lo api bang ke UPLA atum nang chilang dun lo api bang ke PDCK atum nang chilang dun lo yong sinang tum KLNL batum kroi krei pulote nitum hala song pho pen tame ekot kuri pon nitum da mo pon nang tum dokongoi la puson alam tame klang lo la sila son ke klang a hut nilitum ako song throk nilitum kaching wai patep thusi
patepen aku ekemisro alang lintum in mediator lo halang lipen nilitum aku kapreka solution atau dulang ma pusi ritusi la non 2021 tarik 3 September ay court bangke final status anwang sinilitum ekor long lo. Dise nang le tum la MOS 2 la suhi EDP sign EDP non an implementation along nang le tum ning sam lo ma satisfied lo ma athela dak ejak tum pulo ejak implement me ejak implement lo la si fully implemented lo mala ta so putang nang le pilo puiki 2021 September tarik priben non an ke ningkan ke thom plengpol la sila ningkan ke thom along nilitum government atum alang tum sincerity kupima ke theklong nang la bang nilitum theklong dak lo government tum sincerity la an meoe polam bang ke la ningkan isilong ghontai sivet nilitum chingkilong ningkan isilong ghontai sivet la ke athema 6 month penote video conference ba in person jetong dun ba video conference peno jetong chingkidun sita adha gonta vet nilitum mana pornai pi tapi another 6 months apilo pote ako adha gonta vet nilitum mana pornai pi karjudun poma kininje question dong ke raizun poma kopi plak chingkidun ya por amasi longwe la sinitum kedam non ke bangjilang apora ni bangila si la puson si pulo jong si government of India home ministry tum jong si review meeting a farman adha gonta veji pute nang hang hedeno nang hangji pute apor mesen somle nang tu apor chipira nang hangon besin tu chupudun thurang lo athema adha gonta vet ani si heta me check lo 29 na nilitum Guwahati chief secretary a chamber ben si meeting ing ni dun hada ka adha gonta vet atalam the isi hini ne anvet kining je dun long aso phike pijut koklo asi ghonta sivet ningkan silong ghonta sivet pute implementation kaprek implement ji phan bangke ning thedam we sita nonil tumlong dynamic leader do letum tulinan hangsar sa alangli state along chief minister benta relation mepik lasi alangli atum hoi ben si puho home ministry phan lahaya birta pale lo pulote ke bang jilang aporang ni hut implement a farman mesen ta haji lapen ki ilitum non phonga 21 ai kodlong bangke Karbianglong Autonomous Council ahin pental dak riat dak do ilitum kasing honai CM tulinam long hangsar along tahadak witness aisa riat dak do 2011 ekor long ke CM pu amen pen bangada riat dak ave lepen 1995 long ta riat dak ave la sita non phong bangke ake prek dak do la si Karbianglong Autonomous Council atumta nang chiju dun lok acher so nang chiju dun lok do pu bangke nilitum pungtung athema ladak preamble long mata ketok do lan 2021 la so preamble long mata dadak sonsi ketok several rounds of tripartite negotiation were recently held with the leaders of Karbi Arms Group as well as elected representatives of Karbi people pusida ketok preamble long dala sonsi to ipondat lasi lalu pulote nilitum bangena ching kilo ave nang ching kipensi lahai including sayat ben si 2021 accord bank plan mosita me ladak Karbi representatives elected representative tu meta chingbai ponlo posi ladak na solam ta hila sabu hi ponchet doko na silalo pulote Karbi no Autonomous Council tumta nanglang dun prong ta puson bang ke kaliden nang gima posi nilitum ta tuning rilo lapen an part implementation claim bom je por hutsi ajahak bang photro kari so jang dunge hala so ta niltum Delhi pen airport ang sune betame pe ki ngai paklang dun pen kapre constituency selong sidami la so nang kham khedun hala hai dak dur menon anda dubom lang niltum na 2021 ai ms pan ke patumi dikheta pinone solidarity ki paklang dun pa video klang lo hadak nilitum accord long da 280 article 280 pu alam the puthak ta chokche lake kupine panchayat pen pachera block du pusipu la sila 280 clear ilang purtenang tum langi constitution long consolidated fund of India halar so poisa kache thak ahut sentar tum long po 1 number 2 number po state tum longi granite third banke panchayat longi fourth banke municipalities tum silongji consolidated fund of India poisa kache thak ahut
bang ke cetak hut samcom poisa ke cetak hut council tum phang mang ke amek lok nun prat thang da long undi halasi kinang jima non mang ke tum phan consolidated fund of India long pen tum phan e farman long nun bu halasi kinang jima nasi da ke pulo panchayat pen cerap lok pilo panchayat pen cerap lok panchayat tum da hala so head pen si poisa waing aku non council tum da hala so head long meta long nun bu poisa 275 one pen ke wang bom lo poisa sita me 280 head pen ta council tum poisa long dun lo pute dak pilo ke no ke ake no thang da we welcome nang ji litum 280 ki pachun lo pulute kuti pharo sil long dun kuti pharo hini ve long dun ta la ke state tum da ne divert ji panane khoros de ji puke un e lagi la sila saw ve da poisa da council ka ching thur je farman akerap long po busini li puji la siani ni ne afrang jai ka thara sang hu ta mera son si pu 280 ke lage panchayat pen pachera blok pasila chok che panchayot pen ke thang ka chera bawe thang ka chera bawe langing no hada a ke lage union tum long po b ke state tum long po c bang ke lage pila panchayat tum long po d bang ke municipalities non mange CA pu aku CA pu thap dun si article 126 or 25th amendment long bangke la dak bangke la CA pu close thap dun si dake district council or village council district council or village council apanda non ke article 280 head pen poisa long dun pu te poisa long dun no bute dak pilo kam khi dun ji athai ma se velo ke churu dun nang ji la pen hala alang nitum Thanwer ko pilot para 2 sub para 7 dalam me ulo angton men than lablo ta hala bracket arlo within the bracket by pilo with the approval of governor ang phun malok hevengi council of minister of hevengi sondang thaksi ilituma 6 dul phanta starring heveng ke council of minister si la ilituma 6 dul phanta la ke heveng ya thema ke ong dunga a paragraph long ke within the bracket ke with the approval of governor pusi ketok saidi lapen ke chengsi paragraph 1 long mata son si ketok mati governor me by public notification pu include exclude diminish amend the lar phak nomane 6 dul area pa jum hek ta nomane tumhan ke amend lar phak ta mane tumhan ke area pathi ta mane hini thom paching pada kimia ko seng ta busipu te governor pute malo ke seng buka governor pun hukum ki pile council of minister hala so lambang he non 6 dul pangtang nang pu half truth la international standard potumbang har tumlam la so bang lang pamikan ngi la pena nilitum MOS 21 mate MOS 2 phan atum political kong kang son UC ho ke cheng pena kham ke non an nan kham ke bom lang kupini chujor det none pa phuk dak ta ho pini rason abang arjulong pilo danile tum reply pidundi ma hala tum choi pola adha half truth than tum cholo chit dibedunta asinil tum dudun joy asi implementation apart nang lalo government of India tum sincerely claim nang ji lapen government of Assam ta ke ong dung nilitum 2021 accord long ke 30% के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल दो 70% मंगे गवर्नमेंट ऑफ असम तुम रूल दो लसी के ओंग दुंग के स्टेट गव से रूल दो पोत दिल्ली पिनी काउंसिल लोंग के जा abang fu bang pia ke thegi ding CM sarban dang lo MLA tum do non MP ki mi alang tum do salang ni tum ta lada ka rule the ta na pot la so implementation na phanman bang ke kado kabeta chilang ra pet pen tem lo pulote ke bang jilang apora ni hut implement na phan prap jinji pusi nili jong daming tung chorek lo dera sango nangli kopi ma MOS chulong especially ke do article 280 aputha puigon lapen penangan nangli a problem a challenges ke phunang government ke ching kilong asinon isi akoya alam si ako puthon wan thuik ponang lifan isi akoy do dak bangke sit cap ke jordan lo bang khai phan si jordan lo la so phutang nangli kopi lo puiji Sit Cape Jordet pulote tribal atum hala da participant du nong lepin pute sit Cape Jordet penang putame hai sit Cape ke hala konane BTC along 5 seat reserved for non ST hala sone tok tak pusane nang putame hai Jordet pu hala sit Cape along tai litum
Cepati dum longji. Asilai ke Jordet alam ay jong si 10 seat reserve for non-ST pubang son din nitum la song trok karbi ekor 2021 tumhan nang blame tami nang pusit tami nang jongsit tami. Sida non la bangke Jordet pubang ke latum rong along ke poncok che rong asor bang ke thanam la bang ke along tum ke thanam tab lake. Non 26 sit long pinay dumas septi duma non 26 sit long. Nang thurdun jam hokta akut bupea kam bupea dining bupea toilet wen hok nang ludun jam type lo lagi. Non 10 sit along bikok lo pulote baranda longan si bikok lo kam pen kud long nang ludun long lo. Hala phan ke matha sini ludna ke claim. Na balang tum kaung dung tum pulo half truth ke than vera tum para 20 long ke tribal area pe ke pu. Tribal area busi pjo tribal people boleh pu kali hada. Pen 6 itu long angton por hilap tami no hok ta hada ke tribal tusi thurlong ji contest long pun hok ta ke tok da kabe. Pen para tu 6 itu para tu van long da son si ke tok hada. Governor si laan tok bang pilihan nominated po. The rest shall be elected on the basis of adult suffrage pu. The rest shall be elected by a scheduled tribe pulih to kali dagi. Adult suffrage pu sikitok. Lasi la solam mangge munci pamikan nangi no hok dak tok dak ave. Lasi no nilitum seat cap open for all along mangge 80% reserve lo dak. Lalu pulote reserve kona nat si kibinang nekela ke litum CM sart tulinan mo hangsar alang lisis kado kabe rip adlo selam adlo pusi birtalong la selang lita ke sentiment ke do binong abang popot alang li chini pameka kona da sit si reserve pinaing ma singason ason open for all bidet puten no mapak haidun ni non sit mapak haidun ni singason rongkhang ason ni bikok haidun ni hamren li bikok haidun ni Socheng constituency li bikok haidun ni Socheng dhenta le open for all bikok haidun ni SD reserve seat binang bute Hauragat binang po, Langpher da binang ji, Kopili binang ji, Amreng binang ji, Bukajan binang ji, Deopani binang ji. Kali alam je than hai. Hap through tum thanta par timati. La solam je thanda nang polam hai. Langhinda jong si SD seat binang dat pilote lata. Haladang Kopini akhai non ke do bama khai na thurong deji. Nason pulote. Kasi hala bangke nili teman Jordet pa akoy nang ipi bangke lake akoy nang ipi tumsi lake hap trut lo lake. Athema hadak totally non ST fancy hodai kok lo kali. Bangun pathura penang ku, bangun pathura penang open for all. Cedan nang tenang ni dini. Ladang de lo kente. Non 26 seat bangkel tum safety kali. Nang thurun jam. Choroik lo. Lasi nilinal tu ban cuning ri bangke kalili ke lang ke thanta bang kali dia nang bang karjudun tumta kalili ke lang karjudun kali dia si constitution lang pameka noi munchi noi mathanon ta penke kupilo lahai kalili ke lang bangke arjui ke de nang posi nili cuning ring tum Choroik lo. Dera sang ho. Nang lipan. Mane pene karjuang tum tuma. Iduma. Nona bang ke arju kiba discipline proper maintain nahi. To the point 30 seconds pe jinang likelongi. Aru dotulang ma, avelo ke di mayok ta, inuet lo isi question lo nile tum ke anji ke, de. Hello, sir nili question hini do, jasamet la cadres tum rehabilitation, political rehabilitation. Cadres rehabilitation to second mangke. Laso bangke jasamet nangi tum rehabilitation abang satisfied lo mana laisi. Lapin hini abangke non nangi chini pamilo ili tum kidam tang sitame itum muni tum jasamet NSCN lapen alpha tum pensi in touch do pola pen tangka maha hili kado kabitawan manti lasinon la cadres atuma bang alang litum dam alang tumolong mat NSC na tumpen alpha tumpen chimki kilo pola bang so bang ko ano nang li dingi thedu To, choroik lo. Kedar satumhan rehab bola pangalalo Government of India hin pen relief and rehabilitation a package mata polisia teng pen pulote nilitumhan Government of India Home Ministry tung ke pathik pon laso rehab and rehabilitation a package a norm sa teng pen pulote nilitumhan lakh pli laso fixed deposit check bang nang ron ikrai lo pen nang ron ikrai pen a phi
la bangso fixed deposit pen 3,20,000 niltum loans SBI men loan long lo asi 95% mangke niltum amunitum loan en lo la pen ke kaprek mane gari motor chonam pen pine bhara apuson claim lo mane bangke long hong chupang reng mane bangke fisheries kaprek goteri la pen poultry pen danglok kaprek mane tu mangke long le chonam dun siha so long le long sai ke chutu ke sai claim lo la pen ke Karbing long autonomous council hin menta il tuma CM Dr. Turam Rohang Langli ning keme langli kang honpen nil tum bang putin phan suri pokep da one time nil tum phan financial assistance da nang pipon lo apen nakero pipar piglo apen ke kaprek nil tum district industry long sidami nil tum da industry long da kachuningri palelo je industrial related kupima loan nang ipi unji Komane bangke wo ke pangreng punon bi ke pangreng pendang lok peng kaprek pini fast food dukan kang puji computer mane xerox mane pini lahai DTP lahai dukan kang puji pen ke mane dhaba kang puji lahai tame industrial department penil tum chingki bom penon dak litum da industrial in charge langli taro sangho tado dak la salangli phanta pachini le thodo la penil tu office tame humri dam lo pen lahai sai tame nil tum cheklem bom la pen ke bank along abhaga problem bangge bank long la technical problem de kogoti la hai ta menil tu un an ke non chipakeng ponbom la pen ke rehab na thuke la det kali pine wareng war sai ok apran mesen tum han pine force along military dong kaprek along sname jong si wareng war sai klang betul nilitum mek chubidun lor son sido hadakta ke endunji ok apran mesen tum la pen arta ke tulang bang pu bang pietum nasi hala lahai ta menil tum ki claim ji phanon mangke mathaik bom Choroik lo lasi derasang ho nangli OMOS 2 aputhak nangli to makaje song nangli to negotiation hot kopi ma kisung e phonang la pen kopi potsi MOS 2 bang che sai nang kok ma la pen tu non penangan alami tum je thanik lo nangli tum hana koi pi alam sta me che thanik lo pod nangli paklardak pen kadoga verara phan thanik lo pod choroik lo kardok thank you nona bangke ilitum puthot a panelist pan le hangi glonang la bangke alangli bangke student activist pensi life pangcheng iglo students politics pen dam pen penangan che song pen a phi bangke insurgency group along stame chipaok dun lo la pen thu puthot insurgency group pen a phi agreement chetok pen sarkar pen agreement chetok pen politics tong stame doiglo apen non amas stame politics tong si doiglang la pen karbiang long autonomous council long stame EMR pusi ding bom la si nili chohang tu sar surjorong par alang lipan dakan daistongan ke wangi gipan Orang parsanghu aprang nangli student leader pulutang te kecingsi nangli general workerason nangli hala abes bang hu bihek pensi lapson thurbom lo paduki student leader man lo angke paduki nangli resim ki ot asong laita join dun lo MOS sign dun lo laso journey aputhak nangli asapu rat phan pachini gima Kicengsi nang tuman churu palo mangsu alam thi dak kadu ko rarang nu kiwan pen thani phan pulo ahong lo non nang tumpu KSA si KSA pudamlu pudangte hala suhut ke non ke KSA arudo polam thela ke ariliti alam lo tebon ta men nilitum KSA ke claim kicheng dun long kiche kwa claim dun nangji pu ahut nang keja ke mohajong dak tum iglo tum kaskom present ke hai uji timung alang li tum pensiran kang turpon hala bangke dili ning do teng le pute 1980 lom ta hai athila soprang KSA dolo ta me KSA ahudisi
isia por hudo bangke cington kok komatong ke claim ne matong president secretary so hurbang awit hudelo pualang tumsi KSA ad hoc committee pu seng lo seng si karbiang long along dam lo pulo selang tumke wang ahut ke nili ke ha bali buthara dak thong no be english school porhi bom lang so selang tum pulo si KSA puthot pangtang thunai la si pangtang thui bangke non next so kherunia long se so conference hui la si ad hoc committee pulang tum ko mane do tame ning dolor lo ala pu ujit timung ke hayalang ni phanalang tum si wang lo hala so hot pen si ning dolor la si nang than kang lo leaflet ke wan la so clear up puisi tum weekly ne bi weekly ne sia newspaper da paklang do la hai wan lo la so pena phi lang tum ma nang than pen si 1980 aningkan ne ini 81 lo ne kherunia long ke se conference 81 aningkan pertama 80 lo mawang lo la so pena pi dak a conference pa dulu ha so conference hut pen si ako ad hoc pen full project arpu ujit timu ke hai la pen ako mane ninga delo tame hala dak so conference dulu nili dunlo nili class 7 ben lang so ke pori hala so hut dak kabon militi mung pi phasi chief guest ke hang ning do hala hai pe has penang thun wang lo phi bang ke high school porhi pen wang thulo 1982 ningkan puthot ha kakok conference long dunlo asut ke nak tumanang thailong lo tabe bhort kumar timung hala bijoy phangcho la pen birasing rongpi alang tumudu hala kupulu mate ho hala kechoi tang kalitang la merame ame phu hidina rongpi alang tungsia so ke chepem pulo la so pena phi an ke di phu ang lo 1984 hot ke wang hot ana bang ke dak di phu branch pen dudun lo an diwat ke se pule punang ke se siwet lang so ke chiputhai belang nok ta sila dak nang dudun lo la so pena phi amang si an ke 1992 lo mang ke pudam nang ke se chithak dak lo ini aro do kok lo stami siaro lo mang ke central committee ar pu deng dun lo wang dun bom pen phian mang ke nang tumolong adidar siblong si dudun kok lo college ke le hut 1987 so wana mang ke la si la soang deng la posi si ben wang lo temon ta me pudam di pu mang ke ko son si lo chal dia song long ke claim dun long pop ma pu te pu la ik ujit timung along tum nang ke ya ke cheng pen sin tum kang pu wang lo ke se long ke tham pa na mang ke la so phi pe na mang ke thiek pe than nang por chitun ne posi la so phi pe na mang ke dum chini lo 1987 hut ke dak itu autonomy movement do pute mainly SSC pen kaskom da claim lo pu pen than lo kachi tonte kachi bhong era dulu sta memo pen pulo 90% ni sia par a song long dulo la so along kachi rabdun dak dulo ko la song bong si ko sono ma ho api bang bom pen atumu bang lo la ke mu pen pu ojitimung da pulo ba so aprang pedada basison ho Johnson biya kahit na pulo, MOU kasi tok. Kasi MOU kasi tok, apart claim, da pisa me ke hang ke autonomous state. At he, niltum, college ke lepe, niltum kachiniya bang ke lahan lo, niltum leadership training nang pi. At he non lom tum pulo, non na ke ajha tum si non si, 6 lo pita ke non si kachithan jot pu. Kali, 1986, 87 ningkan pense 6 lo lam ke adak chithan lo. Hala sudil tu mana han ke 6 lo ja kongpen ke itum karbiang long karbia ke karbia lama ki karbia pindeng sumpor dapat cerai kom iun pusi nil tu han ke leadership training na pi non malom tum 6 lo ja kong theu potum pudami putela ke 1987 na phi ba 19 na lo 1990 lo mahang the tum ari so jang tum sila mang solam ke kachini tanil tum ka ahura bang ke lalo je 6 dul pen ke cerai kong ne lo posi upgrade nang pu penutang ti ilitum hanang ke tok pikang ke mupen pulo article 3 long ke sepresi tangun tebon sita me article 244A do kok hala bangke nang ke tok pikang tang lo autonomous state apan apo se hala se hangang pusin ilitum bangke ipulong nuchok lo sopen wang lo stame MOU chitok det pen aphi bangke ilitum thek thulong lo kali MOU ta implementation apart ta government tum sincere kali la pen apart me ka implement tang apart si tame ayha tum dak UM ki pinai jotni ke state government pen lamang so ta theng nong le lalo masi ako isia uwi tu man thathulo la pukchok chelo heli kaman pen ka chisong nai lamang solam the putha ka ko puthot nang klang chulo asi ka chingwai member hostel lam chingwai ha tum so ke hostel do ko hostel lam chingwai do
kasi laso ching mai bom lo ka ching mai bang phudom pote kadam tang XMP lo horen sing bedo kit kalitang langtuk phangchu di maso IM lo chewai lo lang like la song khasi amen chiting surap lang tung do hostel la he ma khut pe ke KSA office lamding ro KSA office dong situng ching mai thu po kuson lo korin de po so pena phi ma si ching mai thu lo kalilon de tung hili ko ra song seng nang kolam the du lo se alam the ka ching mai hu de ge dudun voi phista me ke seng be KNV ke seng or bang ke nili dun thu the na so bang ke dun de lo aphi da ko chelang dun de poson benda do lo harsing dimung lo aphi si kathar pu kenal le falida aphi lang tung se hawai purom ke seng la so wat do lo ke seng ke pu da dong ka thu si ke seng tame aphi dun thu de lo puthot KSA long do lo central committee do lo pusang bang thu lo lalo aphi ko isia apor nang le thu bang ke ko song se ko puthot aro song mate UPD sa song long ki dun thulong pom ma po alam the bang ke la hello central government to isi divide and rule policy alam the ke pe anu no ta dingye do lo kala ka song tu bhan ke thak do alam the ke he hala sona ka ke thak apor nang le bang ke la hello UPD sa phan song ni ke thak la ke road rum gali IB Intelligence Bureau polang tum si thak lo si thak si ma si isia group tu phan bang ke negotiation long manangi pulo isia group tu bang ke wang we pulo si negotiation wang nangi po tu bang ke om dung ke jail ke yang leader tu phan the jail aro tu ka chingki dam ne kona chingki ni ne tu ta me XMP Horan Singh be alang lita dipua jail hamran jail kona lo alang li jail jok plot pe ni li hem bang lo jail jok tang pe ni li hem bang lo ama sidang than lo has bata mehai pusang po mehai nom ni tum ke jail ta jok lo la pe na ko isi IB ben chingki lo je ceasefire do po la si ka chingki ahud ke nang li ha ke chenge do lo ang mo bet pusta me tame sorkar pen ka chingki hud bang nang chirap do nai nang du nai po lang itu nangkang ne dulu tela so by the time so ke UPDS and protok ben antitok pusi pu kenele pu kesenga bela ha sora aponang le lo amasi matha lo kalang jong si sarkar pen kaching ki jong sa war sai dokok long dun lok ji pulong te kacherap dun sikemi pu amasi la so ke bi past ed lo angke kosono ma pote ho chorta kachiri tang mirak sopor hulopot amasi kacerap dunyi phan lamchak chipi don lo soteng embassy dun thulo angke aphi genge kachingki 2004 alamon proveli la so kachingki gedam cheng alam kala si hala so hura bangke isia polisi claim lo je ajak jong du untuk advice nang pidul lo dak intellectual to group je kadu leader amat si ciklang nam et ke chokchi aposi nang tum bang hini thom ciklang oi ajak ke alu de don po Masa haso teng si pu MP bari mutung general secretary lo long sudar senar ke lang ke chairman lo lang itung ke na ciklang dun de lo ka ciklang daman ke nili do lo ujaru mukrang lo kanyang terang do lo so kone kathar men sitin de lo sira kathar pusi pu tung ke song sit honrong pi lang kompet tung cingki dam pangcheng lo kasi la so cingki lo la si ka cingki ke cheng pe na masinil tu mana pu pe anu ke tharan son taksi ye ni tum phan perimeter na thik pido autonomous state apthak alam phirang singi ki to phan whatever talks duji agreement duji pude within the perimeter of 6 schedule clear cut isi nang ipudo haso kasi rason ke la sopor hu la son lo isi ka pressure ke pu karbiang long mangke faction hi de gong bong pot sipun bong ta kachi tonte kachi tengkheng da pudo sarkar atum ta ha army CRPF BSF atum penceng lok Assam police atum lain insurgency men pen rong ajo kidnap tam tap ki ap tap ki pathitab la sonang dolo si rat pen dai sia ko isi nang kai pildo nang tung chingki no ate karbiang long suluk sudak bang dolo kisung rat nang sung nolo po apatai la so isi meeting ki phado ha inglong chirop community hulong si patai thombang bang so isi intellectual group lah so nang meeting ki phado nang pingkhat dolo chingki noi kupi ma kelong chingki noi itu alam thanda lo so je sarkar ping chingki pana hang lo wa phit sitame otomo selam nang chingki ke tango kupi lo tum klempo khadalam hoda philo kadoi opinion long hut ke even la so council long CM mongol sing ti bila singlen ke hai dum do bora tu ta meeting nang tu no so asi pulo bis do nai posi isi bangke nang tum protok pen titok hala bangso kachim hom teng ton nangi
เป็นsorkar pen tak kacing ki paklangoy lapano lipitan te tum karbiang long arara tum mangke rong asutum nang duk nang sungun delu polam te so sia men den ason bensi ditum singki pangcheng 2004 alome si pangcheng lo tamo pen pura rejak dira kan ye son kacing ki seriousness abi haso tang pa cingki to ke joint secretary northeast cingki dampo ciklon trok pen batai set talks na hang po la so mena phi ako ne set talks na hang to ke hala joint secretary bang cilaran lo anu ka prense naingi chelo ako lang pa cingki dampo ke what is your problem ako nang cing tulipo ako chithan thunoi nitum la son puchithan ed po ako ciklon trok phi talks na hang tulipo hala so secretary joint secretary bang aka prek department of transport lo anu ka prek secretary naingi chelo dam tulipo kopilo nang to problems ke ako na ju tulipo si la son lok si ningkan pli bak ke dam juilo ama si apor ke mege bang posong sini puji ha so hot aprang nadak joint director IB Guwahati ke do bang RN Ravi bu RN Ravi lang api ke kuna na posting api lang api ke additional director IB headquarter along manlo masalang nang hang alang nang hang lo la si tum bang ke thom ne bang pi ne tam lo salang sai son nang pilo nang tum ma phana secretary level nang chingki red prote nang tum noninkan kem ko le chingki stame nang tum problem nang chini bang welu atika tum ke secretary tum chot pa bang ke chingki nang pu bang po nang dudun po na ke ko sikloen prok si api ba apte alang ka prek department long transfer boy po nang tum ke ako back to square one aposin nang tum interlocutor po sila so hot hala so Nagaland along kapacing kipat interlocutor so bang appointment pilo kasi alang interlocutor ne nangji pula tum demand honoi pusi la RN Ravi ba na pingkat lo kasi la soteng pensi tum RN Ravi pingkating masi putor ako home ministry pan si allo pale thulo la so ke pale pensi interlocutor api na appointment nang pilo allo puben diragana PC Haldar pasi lo exclusively nang tum apan nang cingkibo ajat ason putame hadak si tanang populo jadi sok lo te atin la at least itu isi ICU result jitik anjong si alang doer ji pulang te itu man anu ka prek kai sona secretary pan anu tin pan ke tanam lente nei ke akhirnya sok kalden poposi mesen lo pomasi api ke PC Haldar dolo PC Haldar pa si cingki lo api ke kacing kita bang talks na hang lo te dampo la puyat kalden nangji pomasi nilitung ke niadak Delhi masih la South Delhi West Block long hema bharayan lo hadak si gari cenam lo hadak masih duklung lo tungge je alang interlocutor nang pulo nang tum anytime ta bangoy athi tum asun nang nelo friendly atmosphere si kita pusi official talk sabi mane mo pen behind the scene pu kaching son se dak si ditum ta prang tour po anjutun po 12 wi pen te Patil Bhavan sto office to para so interlocutor office ke hadak dampo chingki dampo chethan dampo so teng besi isi pen isi an chingkilo apia na bangke ako negotiation group athi thunai pusi pu general secretary sir kahai Horen Singh Beta ko nang thulo Elvin Teron Norom Singh Teron ako pu patrutu bom lo kasi laso pen kachingki pen si enelo nitu mo phana tambe mo pen nagpoteng lo paramitar bangke chance delo within 6 dul te 6 dul long kupide kupipilo ko ba na ilang ko mangke la nitu MOS 1 gitu kecitok lah hello ha songbong pen ka insist ke mohet pu dera sangho kaningi alam thitalo ditum ta la puthak ta insist lo roikre ditam ke hala sida puthak pa badera pita riya be son nangi polam te tum ta thar ringi lo tatum roikre tum hala bodulen example pilo bodulen ba anu ka practice ke chingki bang si ke sai negali ke posela eram na huri jula solan si bang kasi la son na joine masih ke do isi bang ke ako isi bang dusulang singki dan itum ta roikre puthip ahut ado talason hulu pudong da ke isi bumen flo divide and rule son bang tulo isi channel bang ipu tulilo puthot ke NLF tu han bang ako kachingki phan ke hang pole mohet rejak dira phan ke than 2010 ning kana lang tu phan bang heli ka pasang putarang tum pulo di commission arms po ang tu bang ako heli nang stabitu et kolo nang tum nang singi ke pute tum ke NLF chingki rompo yu rason lam ako isi aisuan no government tu masih kasi laso masih ke within the parameter of 6 dul kuan mana so 6 la jarong long jakong ke thabi ma la so phansi ni tum ta phige ka chi sik mek ba ka chi sik asom du koklo kasi ni tum je ke mang article 3 ang bong pen separate state po ke mang pen separate state ke phelo article 244 ta un
six dulang mong an bang nang jui lo ako six dulang mong tame aja ka power nang ji polong bang ta uni hasil so level bang sini tumta bang nang kok lo alam the bang ke ganang so bang ke la hello pressure itu man negosio na period nang san nang pen pulo aja tu ke kadingi jo ke nang tum ke choy order lo la pu de lo la son de lo pine pu tame sarkar pe jita chingki dam lo te chini yi ko son si bang nang ke lem ni ma pu bang ke basi lan nang ke lem ma pu that ta di tum asawet ta ban long lo hala sisolo jarong long nang tablong lu pu bang si tu ke ning karong te chorupar lo mohepen nili mathalo MOS nang le tum pia posi deng nang kok lo pu nar juji pusi mathalo sita nang le sop thani glap mari le nar ju jok lo bang ke asi non bang ke question to arvik no invite ma aru mane do iklang ma tonon avelo ke diente la invite question si deng chot point to Hello. 30 seconds la pen to the point Akai surjorong parapan ke karbiang long angkang pi ke CM Dr. Tuliram ro hang pen a people te youth a section la pen ke karbiara tu alang lipan ke kroy bang dupi APHLC a president Nang li question ma specific. jai ka thar do nei polo be la sitame dak alamang la pulo nang litum MOS 1 che tok det pen a pi pini an political situation la son sin ang klang lo je siksidula ja kong ko an doma vima chok ma chok che ma nang litum ke che tok ta chok che po long sitame nang jong bang dulu hala so puthak ke pini ayu ta tum hanang li specific nang li fan ke yu ta tum nang e kroy dupi hala bang so nang ke kroyang bong pen specific nang li yu ta tum han awareness a hisab sitame pini APHLC tum pini la son lo te pinap la son laso puthak alang litum ke pachini long awareness ki pi alang litum go ansi karbiarat mate youth tuman akechok ma akechok che tuman ang specific nili tum youth tuman ang than thek jima nili bual tu ke la hello je six schedule awareness a program sudah patubom lo polam the se penanga tum ke social media pinang klang lo tala bang so six schedule awareness ki bi ke mo pen pa hak tum ta pulo ni ta pu half truth pa playing play ajar alam de ni tam me abeng biko a consequence gupilo hala ki jute sila so article pen constitution ki la so isi article pen kapre article ka cherap do isi article tengle angton kidam ya nai gali tase hala bang so hap truth alam the bang ke mo pen pulo ajai ka thar matang mata ningi lo sixul ke matang ka ta porhi rep me posi porhi rep lo te chini po je sixul ja kong kwan the ma po bang the alang tum pu bang ke ha 1952 ya asixul sig nangi pus ahuri silong ke tung ke ningi non ke ningi chine temon tame 1952 asixul pute thang ta belu da ke tung ke 9 department 10 department department pura ke pupe subjects hala si tung ke longchot po asi ahoga ha ka kong ge wang ke lalo itum karbi tung ipu pudo ma te di an chot sukar di kang reng po an chot hek ok chot hek langyun chot hek po hala 9 subject ba 9 department pe na phi Meghalaya autonomous ke long hot Meghalaya du nang nelo punang ke be penasap nang pitulo ong tu chelo ako la so phi pen ako ajak tu ma negotiation pen ba aningi mi pen nang pi sia subject nang pitulo la so pen ke ong dung na so ke wang bang ke MOU ka chito panse so subject dag wang tulo la pen nilitum ka chito ka subject bang nang pipo pulo pista pen mo pen 125 constitution so a constitution amendment na bill pass pitik ke nilit tumapan ba nilitum kahud kache tok IMOS long nang kipi subject ke nang lelelang lasi piniarian tame enjoy long lelang MOS 1 no MOS 2 no MOS nilitum kache tok 2011 che tok depen ke except hala economic package penan para bang ke ka implement dulu punil hek tam long le sitame hala so ka implement ita kenang sot pen kami implement ai bangke constitution la long sikit hapon to ko posi constitution se amendment na ko yi lasi hala 125th amendment a bill non yung 1 2 po param sa long lo already Rajya Sabha long a place lo ise house committee long so do hasuhutan nil tumta stakeholder po join pen tumta si tong batay lo jai kathar tumta si tong tuna so lasi hala so pen long si non amendment bill 1 lo pulutang te nilitum MOS 1 pen kasi tok ahut long puat adim kelalo sini tum momen pulo je nil tum ahut mang ke 50 seats nangi pulo nang kroilo
44 elected, halap 6 nominated polam dhelo. Lancho itu mungkin ke api MOS 2 pu 6 organization mungkin itu kasi hala reservation alam ke nang lo open for all ke 10 lo pula bang solam tenang litu lo. Nasila amendment lo pulun te labang tu. Lasi nilai pui po bangke litum mitang yung da por hit hek po posi la so 6 dulu bangke por hit pa mi nahi kumane bang nang tan chot po bangke chokche lalo isi pura mi bangke la pen part me la hello je ilitum kachinia kenang so da bangke la hello je 6 dulu ajak kong pen bangke dor dilu polam the bangke la ke 38 years aprang SDC Kaskom atumahut Kangsir, Kangsai, Kensi, Paklang lo. Lasi nora bangke 60 dulu saya kong tepik. Pua bangke lah bangke. Ni tu masuk sana ata tu bangke nungi cingnek memi alam sih nungi teglongrong lah bangke. Tapi 60 dulu bangke dorde lo. Apa sih article 3 dan nang po separate state kali pute article 244 A state within state. Hadakan nung hidam di pulu nang te open pulo pu Kaskom University present pulu mati. Je opinion lah so asak bu implement nangi utar list tangol la pu ke isi state aja kong long lok le pute halat susi claim unji. Ta non ke ciklemi pulu nang te non ke litung gajar le claimi pustame council sesolong cipapas po governor hon pale mi. Ki puta governor po si pucho takil dama prani ke hai echi dia department long se le la supena PC ha pilo po council of minister hatum cepat pas elang cepat pas ya tum si advice tanya lah as per article 164 ating pe advice si governor pato nang sui kui na itu la politika lo teman me abil ta pas pe apo si six dulong ban mangke thang ta jok nelo ni pui mangke Choroik lo. Sorry glo te. curo palo kadoi panta Lasi rong parsang upan alang lipan choroik lo. Lasi non ilitum an chodet pen okan chodet pen mat kadoka wita me mai mu ya so je theklong. Lasi nili request na dum kadoka wita thure ji pane poe. Just refreshing. Energizer. Energizer kadoka wita. Please clap a point. Kadoka wita. To choroik lo. Cholo kedi make jantung tilo kanon kedi. To non namang ke putot dam thui ko nang ini to panelist. Karbia khay long abang ke inut Karbia khay chot kali tribal kine song long mane tribal insurgency group long bang ke isi anong nam ke the Assam long amen che thang prup kai ke Assam chot kali India chot kali Asia long same inut kadoka weta pherme me pu amunit lason silitum hala sot ke clan ilitum same alang liphan amen kar julong ben same kosonjima pu lason isi ke pheredo same jong se alang lipan chetong alang lipan pen jingkilong pulote alang libang lason kali alang libang sober pik jingkibe pik kadoka evan same especially tribal rights apudak se alang li claim lo tribal rights apudak se alang li cepatir pisi boro asong long same alang doiglo lapen puthot alang li karbi asong long wangiglo lapen penangan karbi asong aphan karbi arada aphan especially karbi anglong det kali karbi anglong di mahasau penang tan kedo akarbi tu mesame alang li isi kajasong pon tek pon long iklo lasi nili juning rigang tong ake hai song biji ding dikathar dak stage long gewang ji phansi alang li pen le tom lam che thanik lo nang Inti sang hunang lipan dak welcome iklo
alang li amen binong ke sarsing ti kathar pu nang li tum kadu ta chini lo la pen alang li ke most dreaded terrorist most wanted terrorist lo alang li du hi si alang li phanjong si akereng ba aki thitang jong si neblong pulang te 1 million atangka pg 1 million means 10 lakh te la so 10 lakh masi gelong lo ingti sang ho 10 lakh ma lo lo oh 10 million galibo 1 million ti 10 lakh 10 lakh lapen alang li Karbiang long siam hansi pinang po nilimit. alang li NDFB long si kidun teng arlo song pulu dang te PTC ke kali PTC ke alang li non apisi ke seng NDFB long alang li lapan ko son tong claim miere lo ne ko son lo ne mate kopia polo ne alang li nang li commander in chief taman lo commander in chief lapen chairman taman ik lo president man lo la se alam li kopia quality dolo si kopia quality dong do ne li chini ne isia quality bang alang li borolam thekpi alang li jong si borolam ningje pudang te hedi ilitum kadu weda boru sidin kogi nili borolam thekte he ilitum arong adung borodu te nili narju ilang angkham jamai nama jai ko Jawai. borolam alang li hedi ekdom fluently ningje thek la sopotong boru tu maning dogra ne pine chini ne delo taja noi ingti sang ho nang li habida long gedu inam long gedu 22 years lo ningkan inkoira hini lo alang li kasi song si non bang ke nali mainstream long wang iklo mainstream long wang det pe nang li feeling ko pilo non ke ne ke nang li ke general people son lo nili tum alang li tum kado we tum son lo la so jarni la so puthak nang li ko pilo nang li feeling nang li ko son lo matha ba kupia pochi nang li ke wang nang kok lo asap pa jir mi gima Nege prang hut pini Chorolo Dipu Press Club la pen District Press Club ahin ben infanta dak nang pa pot la pen ge dak na si tong nung kado we pinilis la pen ge ke thege ding kado we tumanta ne li hitmen kardom pilo kardom si prang hut ni dum la alpha ben hini la son magazine hini achiklo jon wang la son he publish bong isi bange bolidan la pen ge isi bange chiteng de lo la bang architing ulo la neli hala lang bom hala da ke kadu we itum itu along la son he ada ke to lam no he itum kadu we da natural resources do itum basa bakan ko an ne do tum la son koila do jangchu do tame la hai bang ge tum jong si chirai re de bang pondet po mane india government hasibul he la son pusia dak he la sinit nilige asut pen la hai lo purhi po la son kap kholo dun ma the nil jai si mane ni ning ma tha bang he mane india government ben ka break isi adet eme thang adet do son te pu he la son si ne kamatha do la ma si yal so hut esi ideology chimilai lo he ndp tumta aso do ndp lo he la boro tumta sovereignty si ke India pen kapreksi do nangi la son si ke hang masi ideology la pen principles isiwet masi neli la dakle do dunte neli ning ke hang alam la son pleng bo kula hela si hadak neli join dun la pen isi alam nang asu neli ni ata ta kom hek lang ning kan ko ni lang neli ata he la masi la risomara vi la so em ne pen he la masi mane ron chedan dun ji hela son mane ludun chok ludun chok long ya phi ta da kam klem dun lo neli ke la son klem dun bom lo promotion long dun bom lo he promotion long dun bom lo pipine la son ndp long pinin institution wang lo la masi ke hala da nili bang promotion bang prap dun jin commander in chief nili amni promotion lo commander in chief that pen ke hala president bang chenep check si India government han extradition det masi aru nili phan si mane president nang ba
presiden da mane full fledged presiden kali neli interim presiden neli ningkan thom interim presiden to der visi inke neli aru retirement ke enthusi aru ningkan isi neli pini nela haida ke do especially la ni tum non ni do vice president kongkaterona lang lipen neli che konteksi aru ni tumaru bang troksi ne gwan ne muni ni to chingrum si la PTC ke aseng asong aru ke seng tu ni tu naso Ente MOS 2 laso abang ke suhi edapi Karbi Welfare Council pu kesengji pu hala MOS 2 long ke tok do te laso MOS 2 pen Karbi Welfare Council kelong aputhak nangli kubi lo matha la pen laso Welfare Council pen Karbi arat phan ke paching riji plain salong ke doa Karbi tum phan ke paching room ji paching room pen paching thur ji pula son nangli koson lo ke matha pon nitum si kopai ke melo kwani nili 22 years che song deta nili phan ya pakta la son nang hang bang aveluma ba nili India government phan ron long ge chuhain iluni chupirem thekhilu aru chupirem thekthete nege nili bangge mane la son si mane ki mulo ne kai ke la son si chimat hai nili bangge mi India government da lang tum ta nili kache song nili kache song phan lang tum ri nilo isi security nang pilo recognize lo nili phan nang che recognize lo la tai nut kache song bang lo ba la tai nut militants lo Stamina tumbangnya non efisien perang pota na tum dreaded teroris pusinang lipa nili phan nepu stamina lige dreaded teroris kali na tum media tum ge mane lason nili lepu kali sarkar tum si lason to ko te kana pu he mane okjum pram kali te ko pura ho klem parasong go he lason mangi kali he nili ge la long ge India government nang recognize lo nili phan nili tum kachi song nang recognize lo nili ta ningarong lo engke la sopor husi isiaru akime lambang ke punat Karbi Anglong CM Dr. Duramrong Hangsar langli non dakta dolo langli si madak home minister pen chief minister phan isia berta pilo je alangli tum phan nil tum masong pha chingken ning hang palangli tum aning hangalam nang tham long ke langli chief minister saru Karbi Anglong CM sar phan lang libir tapi lo ngyan ansi CM sar si bangethom elected representatives non dak do punat MLA Dorsing Rong Hangsar laben ke la EM Richard Tok bi laben EM Lunsing Teron lang litum sinil phan nang ching kilo engke nilita ningrong piklo non poi bang ke India government recognize nang pilo security nang pilo la sila ke awar sai ke melo nili kopai ke melo la si ke rat tumta la sona por hudam si jong si Karbi Anglong arat la pen ke punat Karbi Anglong la pen di mahaso pen angtan ke do Karbi tum hanta jong si nili la sona por hud pinison bat wan pit hek lo bulute la ta isya ke melo inuta a live ke ding oe nili live ta ding oe pa ka jok ma jok a live ta ding oe tum tipik la si isya live long ke kam klem jap pi un jap pi chun jap ji buge mathaun la si nil ta matha lo nili live ta non nge nil ta 45 years lo la si nil ta dam nang po chingwai dam nang po mo lagile next generation tum pa peklem mang pitong klem nai dulang ni ala tum papik lem mang pu matha ma si nilta la so awar sai ke milong lo ma si wang lo wang ma tingke nili pam nili ning non ningarong woi nili tema nili asabeta nili bang nil pam recognize nang piang pipe bang nang ru re alang lita claim lu punang pupe bang nili ave sta men nili ke nili methang masit mane nili security SCP nili da claim lo asap suke pe la Karbi Anglong da nili nitum kache tolong department pho non dolo la ke 125th amendment no te la ta chokpo la pen ke university la pen la airport pen chenglok
8 institution ni tumwan lo la pen kapre national highway hini pen chenglok aro kapre awar sai ni tumwan lo la pen plans karbi tumhan isia ke me bangke karbyang long ben di mahaso aktan ke do karbi tum pini andalang tum boy pik na tung ka tu eta chini po itu ason la da karbyang long son ke ni tum ang tan do karbi ke mentu ni ta ni un e pura ho bang le ala motorcycle pe lang phun tan ni lagi ni tung nang phun te luang mane bahira karbi tung karbyang long karbi tum mane lan lo karbyang long karbi tung mane advance mane ke plan ben jeng lo kapre ben jeng lo sta mi ni tum bangke về pin thang đã về pin phong chạy bên là sắp xuống năng lang pot là anh cho luôn đi đúng không là si stamina nó phải bằng India government tum Assam government lang tum karbang long bên ang tan gitu karbi tum anta welfare autonomous council people là bằng cái là đã 3.6 là so close long si là em này là si là so cam non tum claim bom lo India là Assam government bên ministry là WPT NBC ministry tum meta lang tum ni tum han population census claim moi pusi population census tani tum claim elo la pen ge area survey noi pusi ni tum area survey elo prai nili ani si Saturday ani si ka du beta minister van sitong si ka du beta ni ki kipilang la si nili la an study rang stame rong bangke nearly 600 villages la dulo la pen ge population bangke 4.5 lakang bong la so bong tu yi na son lo la pen nilinon pangrum bom lo la kato ve nitum chingrum bom lo he Amerikar bi adakta asapso nitong pong acheton de do la Amerikar bi anta nitum pangrum lo la pen ke bang the asem pudo la ke mane la dakle kara po son he rong asara me do bang the asem la lang litum handa nili tum che pangrum lo lang tum chengwai lo la pen ke arlo so asem mane la women association he so arlo song tum ta la son la pen ke cheng la pen cheng lok ke SU aksa ka do ve asong an chingrum jap sin ni tum phoi ni tum la chingwai lo la pen ke la son si ni tum chingri bom lo la pen ke nili kamatha teng bulote nili kachinia teng bulote ni tum ka do ve 34 departments subjects department ka ni tum 34 subjects ni tum nang pil ni tum nang pilo la pen hinia subjects abang ke Karbiang Long Autonomous Council pensi lang pon po la bangke isi bangke cultural la so cultural subjects la bangke isi bangke customary law la hinia subject pen dak lang po la pen another sala 32 subjects pen nil tu methang mangsi la hadak masi ni tum si chesulai po la pen pini inura munit amen and edit chok chidet po la kadove modality ke puna langli Elvin Teron sara ki hai bansi la so nak solam lo la pe langli penang an study lo la study langli na than teng pulote bani tum ke lang teng pulote 6 schedule a council pen a bahire ke la penang par hada ko ane pini 10 12 a council ang bong ke la 6 schedule penang bahire ke hala kaprek ni council phange la hen la ke thin nai acha kong ke tu nai la ke missing autonomous council tiwa autonomous council la penon boro kosari autonomous council phanta hala hai phanta mane la si mane power sen function ke mane ke thi nai ji pusi ni tum phan mane ke thek ke tum nang tham he mane 62 long nang chupudun de he nane Karbiang Long to di mahaso to Borolen long nang chupun de stamil apen apar ke ni tunge full number lo non la jong si em ni det pote la posin li pini mane ni li da Karbia ke phan pinison back claim pilo pe claim lo pe la mi thang ni ngarong bang bahira le em ni de la posin ni ngarong do de li ni ngarong pik to ing ti sang ho nangli leadership pen si la pen penangan song trok chelang pen sila bang so MOS2 chitok iklo la pen pamo pen sa menangli pajirmi pamekalo je Karbi Council Welfare Council Karbiang Long la pen di mahasaw pen ang tan ke do Karbi dumhan ke pangrum kasi just isi nang lipan nang kar jugang tung mangla hello Karbiang Long pen and hills jola nang kangethe 10,343 square kilometer la nang kang get helong stame penangana challenge do da la ke contiguous area lo mat ke che bahak ke la pu east do lo west do igan merlo
contiguous areas tame daktalana challenge jo hala Karbi Anglong pen Dimahasau pen Aingtan na Karbi tu mangke chihijik jama so sido lapen nang linon ana a population na number nang thanda 4 lakhs pilote dopik lo pudamo de lasi Golaghat pen Chenglok lapu Hojai district Nongao district Morigao dopik lo Bisnat pen Chenglok hok Barak Wiliana do laan akethe tepik lo area bangke satellite sidoik po stame isia challenges nang lipan kopilo nang theklong lapen opportunity kopilo nang theklong nang li la so welfare council pen nang li kopilo ke claim unji kopilo ale long unji kopi claim te messenger punang li kopilo mathai kla so pita nege hala dakke पंचायत दुखोक मत इदी गांव पंचायत दो लाके करबेंगलोंग ला गांव पंचायत अभिदेत मत इदी हदा बें गांव पंचायत दो लसी गांव पंचायत तुक पेनंग आना काम क्लेम लो दाक है लसी अलांग लितुम के क्लेम क्ले स्टा में दु उलांग है के क्लेम उन ए दु उलांग लसी नि लि तुम बंगे जोय पिक पो मने मने ला पंचायत तुम के क्लेम क्ले काम सी एमनी क्लेम चोक पो क्लेम नंग चोक पो मनेอะไรเมเลียพันตัวละเอ็มนี่เอ็มพีพันแบ่งเกลมปตาดูลังมินิสเตอร์ตัวเกลมปตาดูลังละสิมันนี่ตัวมันละให้กิผู้ดำดิสิเกลมจดละเป็นการเบียงล้อมังเงแต่แค่ population น่ะดูเอเรียตัดเที่ยวละเป็นแต่แค่โอคอลการบิเจ็ตกะลิกับเรกขี้ตัดดูสตามีฮัลนิลตัวคำซิลแบ่งเกโอคอลการบิพันสิการบิพันจลุละเกโอคอลการบิจลุอาชิลังงี้มันเนี่ยการบิเวลแฟร์ออโตนอมัสคอนซิลละสินี่ตัวมังเงมันเนี่ยอาวาร์ไซเกดูสกูปเกเทคโนโลยีนี่ลิเต็งเตงเกจงสิ34 departments subjects จงสิเมทั้งสิเจสุไลลงปุโรเตเจสุไลปุโรเตงเกมันเนี่ยเทปิกลงมันเนี่ย challenges เกนะฮอกตาดูโลเปิดเทเก problems เกนะฮอกตาดูโลสตามี problems เกโดสมจักทักสิ solution บังตาดูโล problems เกบางวันบอมปนนี่ลิเกเจleader solution บังนี่ลิบังรีบอมนังปูล้านเดลด anyway aja noy nangli ministry bang we ko nangli experience nang share pot churi glo lapen thoya kar bi dhaman ke pangrum ji phan nangli initiative ke na pot na lage very great initiative nangli phan churi glo asi non mami mama jong si question do pulu dang te question do ji ma question do to kathar sama phan choro lo alang li itir ke alang li phan ke lang ngang tung kwa lo ne stamina ne thengno se theklong lo nili nang li phan kar jugang tung la lo nang li ke hile kaman pen si kachi song ben si karbia khe phan kupine son ke nang li claim pilo lo pen wan pilo te bonta non kiwang jilang iprang ilitum karbia khe uwe kimia tum khe phan ki claim pg mate ke pachun pg ke wan pg hile kaman pen kachi song si wan pinang jima mate litum kachi song kopine atowar pen tong litum wan pinang jima ma kopine atowar kopine solution dolang ma uwe kimia tum phanang li la solam abidi than sonte nilneng karong je kardom tonte next to nangli avelo non oh nangli pini pui gi specific mane thihek pen padingon ang lo aporda doi golo adjustment da welfare council ke seng along abang ke adjustment da language phan sita me wang jui po lamet phan la sida ka bang ke karbi lamet mai pusi karbi yang long long mang doik lo la pen hada ka bang ke mohet nang dipula bong the asem puni ko pini hala su sidu la sila bang su at package pen 14-15 finance commission men sitang ka long po pot la sila su ka pachi tonji phan language ka pachi tonji phan ko pini ke matha doik lo phang si punat teron sanghu akihai bijoi teron alang li sinang arju pa alang li phan ni li alang li nang kar ju positive li thak po la pen ge alang li phan chorol la son question na arju pot ni li ni ge pini non ladak
nili nang dudun elomso la so panel discussion long na dudun pen isi experience nili theklong ke pini apak le ningi ta la so lam ta chinam nang na hala so lam ta chinam nang na hala le ningi ta hala ta an su se jumme hala inut bang le ningi ta an su se jumme la si la ke mane ko ma bang dok 100% correct ne ke chok ne la bang ge kapisar sungkrum la si nili non pini dang na chetong nun kado we penelis la pen ke kupura ho non riso yang atum paneli hin pen nili ge la son nili ge nut nane pini professor ta kali ba pini nili bange pini philosopher ta kali di lama sini li nang thak alam banang nang lina ju posi nili opinion personal opinion la bang sini li nang people nili ke thak bang si jogi la puta kali sta min nili matha bange la hello la ke hili ka chi song ben un e hili chi song ben posi un e pu ma pu te India army ke jakong thepik nasi helia ci song pen engke nang li pini ka ci song pute nang li perem vek nang bhala phang perem det mati ke nang li hain elo la sin helia pen ke tum hain elo ne li la 22 years experience pen sin li sini lo India army phan ne li chu hain el tu nasi helia pen ke tum ci song te thanga chun chelo la pen ke nane a song buta song senge joy ki song ke nang lita senglok menil da senglok tek mani xyz munta song ke seng tek song la si song pensi juni la puda kali aru non lom ke kado beta ili tum kisung opor song ke belek motif sen muni tum amni ke song ke seng la si song aru ke la song ke seng ke joy son si stamil la phan kapithe kapiting ka mani ka pang tang ta humani la son bange kisung thekti ka kamanta la si nelige bange song men ta ju che la ke nili non la hai ka do vi study pe nili matha teng te la ke education na ja kong ben chen jong si ka do ve risoi jang tum at least ka do ve ta jong si minimum amune mane minimum ka lo maximum amune tum jong si college graduate pulote il tum ka do eta chokpo 244 eta chokpo anki article 3 ta chokpo separate ta chokpo 244 eta chokpo article 3 separate ta chokpo anki sovereignty ta chokpo sovereignty ta ke tok dok hai United Nations charter long na il tum ka do eta langdam te chapter 1 paragraph 2 long ke tok dok hai self determination nge ka do na pi aplo self determination mane pi lo nang li sovereignty to doine bang kupura ho bang bang apan tong doine nang li lo lage self determination nang li si lage determine bo nang li si lage nipu la si ni lima tha ke hadak tok lo pa masili ke longi la kali itum hala phan ka chi songi phai tum thek nang hi ke thek ke lage hikha ja kong lo education ja kong cholo ni lima tha te la si la son se ni li si arleng the dungi po alam do education bring consciousness and consciousness bring liberty consciousness education si consciousness se vanji munit phan pacherok toke education se ke vanji la pen nang li cherok tok matike nang li liberty long le mane ke jok long le hello to nang li phan choro iklo sinon madulang menta language in punat ma pies nili alang li phamchini ne sta me nili alang li ansar bang pui bang la son hello la si ni tum lam ka che tonte do hala dak ke amni ko pro ho kamrup akar bi tum lam manga sap so che tonte chat alang tum bange kaningi short pik il tum bange sap so ding chat la ma si che tonte den na sta me arjun pa me ka te nang li ni 80% alam nge nang li buji dun theki alang li to lam he lai si do la si muheta nili la si pulo ni culture la pen ke language ke culture long si puri det pola ke la si di customary law culture la pen customary law ke Karbi Anglong autonomous council pen si
la bangen lang po la subject hini ge la si mo isia por hudli tum hala lam mane hala dak language teacher appointment pen chenglok akaprek step deng nang po la pe expert muni tum han arjunang poil tum koson si la so problem ke solve mas tame nili bang puji bang ke jehetu subject hini ge dak pen dokok po culture subject ke dak si dokok po culture ke language ke culture long si luchok lo pon mo la dak pen si la hai bang ke lang po nang po la pen nili ge mo hala dak nil tum bang welcome lo la dak pen pima nange toy dak pen pima na pin khat ni tum bang la son si la so problem ke na hok ta do non naga tum ta do la pen pir the na hok ta do la so problem bang ke il tum ta face nang po ba ke subject to war ta do pusi neli kamatha neli la an la hai language puta ke neli la an study ave la si neli lan si nang thak thek chalo kardom Tekardom, nangli pan, nangli penili sa hisab dak nang chitong dun po nangli pan churo iglo. to tangte ilitum long non panelist ke chopa teng ben bahini wet lo la si ka doka wet sistame ning thelo nang litum discipline pen koram maintain pen ar judunik po pusi la pen nang litum nili ning thelo je nang litum same alang litum alam kar juji phansi nonan sistame ning chepa ning ding pen dangan dolo la pen life ke lang tum phan sistame ning thelo nang litum nang lang dunik bom po pusi la si non panelist bang ke la hello alang like inut ihudisi ke prime age hud bang ke ACS officer sitame maniklo sitame la bang so hala so job sitame alang lichi otekang si karbia khay phan peneson claim unjima chesong unjima ke chesong along klamalong alang liwa iklo la penduk ke chesong long pen chot kali alang libang ke council long stame chairman maniklo apithu assembly long stame MLA manduniklo nona mangalang libang ke inut writer center for Karbi studies pulong stame alang li director lo la pen penangan ilitum alang lipan chini kado anutin da ilitum alang lipan chini Dr. Dharam Singh Teron la si alang lipan si dak stage long an ke wangi pan chuning reglo Teram sang ho nangli pham dak welcome iglo non nangli phan kichengsi karju ji po bangke ilitum karbang long customary lo akinang sot kopilo so la soputhak nangli asapo explain po pusi ning thelo Kardom customary law kenang sot pugail tum mopen 6 schedule lam chathan lo 6 schedule ko honse nange plang ma pualam anutenda chini hurlo la sel tum ha British army pen aka karbia tum afanda latum phanda isi hawar pek nai latum da isi salajong alam thi kini alam du latum da salajong anim du latum da salajong isi khepot latum phanda isi hawar pinai pula bang so bang eke pang thegi ke iltum alam aki la ben ke iltum ko sonse nim ko sonse ke parjama iltum ko sonse kardom kardima pula hai ke pang thek pan se iltum phan ta isi hawar nangrai pilo nang pang thek pilo po bang nangrai ke kali iltum mena akar bi tum bang se dopi ke pot sipsagor ben ha hi ke gwalparan la pen hi bang ke kachar plains asila so hawaran ke karbi do tip la so potse la so hawar along lana karbi ke ong la tum la se la areng lok tum pulo la tum akapre khai pen akachinglit dun thang dawe pusigibo kona pesi ke bang mara chi ne la pen la tum salajong la tum isi akaprek pen akachinglit
laso akaprek hai pen sige bang kui tum puni pula hon sige pu lasi lahai pen langsi il tum laso British tum wang pen constitution ko hon sige paman ma pula bang so bang lang lo pulong te lake jasimet ke il tuma custom il tum ko hon sige do ke thak ma laso abang latum ing krung ing sai si il tum pan o latum pan ke lason le pina 6 dulan ke lan thuga latum ing krung ing sai pen si wang bom pen si la 6 dulan ke paman lo la se arni sivet le la bang so 6 dul ke man gali la se 6 dul ke man a fur kimo lang nam lo pulong te la si la British tum dam jui pen api il tum fan ke 6 dul nang pilo il tum deng lo apa ke 6 dul long pulonang jasemet paragraph 3 long lang lo te la dak kubine inheritance alam ke tok do inheritance la pen wrong roop il tum wrong asar tum han ko son ma ke bat nai la pen ke piso pangri la pen ke kachiti ta ho la pen la so puthak pulonang social customs pusila tunge pu la kato ko beta la 6 dulo long la so paragraph long se jasemet ke dolo la si la bang so hormu pulonang naga tunge ding de 6 dul ding de lo la si la tum hang ke hala mu bana jathan lo 371 a la bang ke Nagaland phan salajong si alang tum a culture alang tum lun alam pindeng sumpot ka do kawe ko son se ke charai kom unjima pula bangke constitution long la 371 long aludun chok long la si non plonang state le ka state le ke man le alam ki bengalang nam si state pin chok mati language ke mana ploma state ke based on language is what language is part of custom part of culture la son pina mati la si il tuma phana bangta hala so hod la il tum phan 6 schedule il tum nang pi ka do beta la il tuma ajutang il tuma nim ka do ka we phan la tum ing sai ing krung pan si il tum phan la so munang pi la se la bangke pulonang government atum non Assam government jasmet il tum Assam government na awar lo se do dun lo la se hala dak la tum la son halo ke pu tribal pulong the original inhabitants of the land la son zipu la ke general isia definition lo hai la se la so definition ke nilile pe definition dali la ke government definition so se government definition da la son pulong te il tum tribal bo se pulong te il tum hello la dak ke do bari matum lo la se il tum ke do bari matum pulong te il tum kubi bo se il tum ha ke do bari nang puma pulong te la hello il tum alam aki il tum pindeng sumpot koson koan abari makema kalima kalang ma pula bangso kaddo kabe ingsa ingkrong pensi il tum han isi a tribe pu isi pulunang hala 1950 hala constitutional la so order long la bangso karbi tum ta la dak dodun ko lo la ga la so pot il tum salajong il tum long ta isi a khai il tum keci pudun un la bangso kopi pi manganang sot asona muang el tum long tu la sopot to customary law pu thak nang le ningje lo stame nona bang ke ile tum ko sonsi customary la ile tum rights bang ile tum kenang ji ba ile tum phanang ke hok pitang abang rights bang ko sonsi ile tum che sardun po customary practices pen especially non present contact food itu ceteklong lo penangan isi hini kece ton te do stame laso abang koson pen koson si asa dunji to be anda apol padam de pin pen lase il tum la sonar mu ga il tum anu tinda chinilo il tum akas to malong ke doan le lo ke plang aji le songgali hala bang e sonalam seta customary law pu bangke la bangke isi hedung formal law
kohon si ke man ma pulong te angkur ke customary lo dovek na kogi ason tin customary practice an si law cheplang labi pugali setame customary practices abang ke angkur lo isa formal law paman di pulong te customary lo ke angkur lo lasi non pulonang ilitum jasmet ke longle felang non pelonang pinangan formal law long ke pinangan ormu ke tok dak la puson abe ba aja dim bang ke tok lo seta hala formal law teng pen le jong si il tum lang dam lo pulong te il tum ot plut tai ot hip la puson uni det tai la son plon te il tum hana kinang sot ne bang ke non pelonang longle felang alam sindeli pupo longle felang alam pulong te non ke karbiatum arong tinta awar tinta la arong tinta sisi rong along ledu rong pen kerai sia along ledu la so along leke akaprek atum cirai nelo la so along le bangke akaprek khai tum ke nang cirai un elong cirai nelo karbi janta la so along le bangke dili rong along le nang li tuma asor si bang si la nil rong along le belong nang lu dun choki be bangke lage chingwai bi thang table te long le community land la bangke community resource pulo community land pulo CPR bu he la se la bang so hormu bangke non pulo nang il tum hakku bena do la se la so bang il tum la bang ot tip tek nai la ben non jasemet il tum anu tinda chinilo dak Mikir Hills Administration of Justice 1954 la ke hala sot si pinangan Meghalaya non Meghalaya long ke dua district atum la pen hala Lusai atum la tum kadwe tum ta la so si 1953 kalete 1954 la so lom si la bangso alang tum mena la bangso customary court chesemar lo la pen ke il tum da song thak si customary la bangso a rule bang ke 1954 ning kan si il tum parjab lo seta la bangso pen ani ding pik non ning kan frok si kep ke pleng a pian si non plonang il tum akai Dr. Tuliram Ronghang CM alang li bang solam mathalo asela bang so armu bang ke ili parjab nang pu pulo la so bang ke non arong appointment ki pi la pen ke arong la bang so village arong along son se il tum emenang bong affordable joy kipen la pen ke hala formal law long bulong te aukil chenem na halang ukil phi pina halang la pen hala ukil atum office do office ten sidam nai la bang so formalities do pik la si rong along lo bulong te hala pulonang rong sar hem dam po rong sar pen bang hala dak ke chengwai ke chengsai ko son ba la bang so teng pen phane hang po ko pina alam kitu bulong te hodak sidam po la pen ke hala daga bang ke tangka pire nei polam ta we wala amugarni sibang vek nei polam ta kali ada prang sa ju nutot prong sa chengwai ra ko pine la bang so lam chengwai te pen chipo ju kok me la se la bang so ke joy ki pen la pen tuma ron pen ko mi yong sa lam ki thitan po de la bang so lam ki bang ko son se il tum kang sai ma po bang ke la ke tum ki to be awida ta hai la pen chetok ta me chetok te me la se pinana tum pulo la chetok rang ni codify nang ni pinana tum pulo codify ni la se la bang so bong ke codify ka chok codify fe chok la se Meghalaya long pulo nang north east long ke Meghalaya along ke do jointia garo la pen khasi la khe thoma tum lo la bang so customary practice bang ke kang tang nei la pen la tum ke son tin da kupine son alam se ton tin do lo pulo de la high court leng firiti high court long si la bang so hormu bang ola bang ke la ke within the purview of customary law bu dang to ju la se customary law bang pang tangi pues tame ili tum bong tame aja kalam bang ke ili legal interpretation bang kenang kok do kok la si non prodang il tum long le pelang il tum non arong tin dala bang so long le du pulong te non ke council ban pine claim mi pues tame rong sa kon arjuna kok la so long le bang ke non prodang kupine scheme of fund la so long le bang ni tum cherai nang kok pulong te memen damat cerai dam pit la busona bang ke long le de la so teng lo long de non bang hala fair compensation ko pine la ha ek dolo lage 2013 non helang asila ha ek dolo ma si dolo la bang ke hala bang so komat ma customary ownership la bang so long le che pa hem pu mama
la tuma fan parju nei la pen la tuma fan la tuma long le itum envek nei poisa me cerai nang kok poisa me la tuma fan fair compensation pivek nei pula bang so bang dolo la pen part hala kene forest along ke do nam pinam do long ke do la bang so khe tum han kupipia Forest dwellers. oh la bang so kupipia rights tuma pula la bang ta itum la bang so customary la bang so aron pensi la soja kongsi lombo la pen la bang so ajak kong bang lo ke tine as non bang ke la bang so customary court tum pangcheng lo non bang ke district court da ke pangcheng tu mepo mojiklo along tale non chiklo jomni baka pilo del tum pangcheng lompo pen la soang bong la intermediate la bang so isia court na lang la bang so court claim pan bang da chengwai bong lo la bang da il tum claim lompo la lo pulong te la il tum ang bong il tum khai jana ang bong pipia lam ke do ma bang ke orang pulis long dam joklot ba pulis long le ke dam lo pues tame la dak bang tum che wan det la bang so bang ke claim ye phar bang isia war sai long lo la se la bang nona district council nona council leadership la bang so ke deng por bang isi mo ben je than bom lo il tum pinia ka ka aja kong formal lo ben tum ke long do lo seta informally il tum ke che sart nei har mo ke la lo kali bolte jasemet ke longle abang il tum cepang gupigi gopine aprang kala son mati horebong pidam pokonda longle piderati lage nil tum thego long vek lo asi nona bangke la so bangke kali der nai asi la so customary a practice bang yung sil tum pangtang lo pulong te il tum non pulunang pinangan har mu bangke nili sia instance si example si ping tum mane hula Jointia Hills District Council pen inut ewalangki rimbai ku inut Christian Munit hala bangta doloi sip la bangsoa election long alang ta ke thoduin pulo Amad District Council or Jointia District Council or progress that reject that hala tumta Christian lo hai sa Christian pues ta me nange aron abari maron nang Chine pinam nit lena pusi doloi na pusi banbo pula bang so lama bang charwodu ramat laso arimbai po bang pho bang ta Guwahati High Court long appeal lo amar Guwahati High Court banda la fan reject delo ela bang ke district council pima ke pu hala bang si arjapo nang bang ke la dak nang appeal bang ke cheplang delo amar laso arimbai bang aning phupe si la Supreme Court long dam ju la 2004 ningkan lo damlo amar hula daga bangta lasong si pulo high court long pima pu laso teng nang kroinang pu pukok la lasi alam the bangke non il tum bangta il tum dala sona a rule jes marno kok non plonang il tum hala so hot 1964 ma pima hala so se niling of the law so se la Christian Marriage Act tu bang samari gyatlu district council pe la se hala bangke 1872 Christian Marriage Act pu hai hala so Christian Marriage Act ateng pensi la dak Migir Hills District Council Marriage Christian Marriage Act pu bang dak semar la so dak sin non il tum da la bang so non plonang il tum marriage polong piso pangri pang to long se kumara phan bang ke phan do gok lo pulong de la bang so itum karbi pu pen ke long du ni la bang so ja kong loin ma long de ma me ka preka khai pen chapa chode lo pinso bangke karbilo or so bangke bangke lo plote la bang kupulo il tum kangsai ko ba ko ame bangke aluso pinso bangke bang khailo aluso bangke karbi pilo pulong te la tum il tum along la bangso la sorait noi malong la penesi jase mera bangke il tum matha grang lo la hai or mudo il tum chini wa pakta keto hora jha or il tum pelur pon peder la se la bangke la puelo il tumbang ke pitung putung pudado il tumbang bilineal la sila bang sormu bang ke customer lo long bang ke korane ke reflect nang ko imati la se kali pulong te non plonang hala ka kene pangri pang to no long isi ke siksak do kok pen la bang sormu bang ke la ke pangri pang to no long yong se korane ke doi dai lo pulong te la karbi non il tumle akurtin le an yu dore ma song tha la bang so hor mu bang doi det la doi det lu pulong te
mo labangso khay hala customary labangso ajak kong bang hala konan ni doida dat la sel bang la sonak taxi non plodang inheritance apu thak ta isia ek dil tum semarnang kokpo la pen marriage ek ta isia semarnang kokpo la sel la so bang semar lo plode inheritance bang semar lo plong te hala logle filang lam na bang jugo la pen ke pen la pitung putung pu itu macam ronang kok pepon ma pula bang so bang ta bang ju pula si non il du me claim nai bang ke la hai lo la pen ke non la cheng lo plong te angke la hai mu claim me po la po hello thiek pen customary village court pen district court pudo la support bang masabo radapan thanik phruyima non ke bori bom council pen junto la bang ke village court ke la ke arong tin chedurep po sata district court belong te non angbong abang abelang intermediate la bang so abang abelang non bang ke pulonang rong along kiun e ko pine alam ki polok lo la bang so alam ki bang insai unidet balada ke rong asar tum le kang sai nang ji kali pulo pulong te la bang ke next level nam po hala bang ke hala mo pen intermediate la bang so court long nam po hala so court long uni pulong te la so district court long nam po la pen district court along kang sai alam the bang jong si aning samse aning pope pulong te la ke high court long damilu la ke ladak dam dilu la se ladak judicial court long district judicial long dam dil hai la ke high court o etum la district council la court pen ladak la chief judicial magistrate office ke isviar lo lagi hala ukil do po jat la son o etum ta ukil do po etum ta jong se atel la hormu bang ke unwritten law kuista me anutin da non ke hala so non plonang codified uncodified polam cholo hai uncodified kuista etum long ta ki kroeron no kong mati hala so ki kroeron na teng bang ke etum ke la so teng se etum insai po la pen la so bang ke hala bang ke non plonang etum pinang alam ladak etum non ke chithana indolang la bang ke hala anni maka frek rim dun dera por ni ke la krokit bu bang lilu nda kali pulong te la ke customary law bu bang ke hala so teng masa ko insoi nang ko ko son phanda la bu bang to question duji mala ho karyu bang do cheng wai at ma nang la tum ko son ma तो कदो को भी फंटा सब सपोर्ट जो एनन पो ऐसे प्रांसी कदो भी है ना कार्डों नीली To the point, 30 seconds. तेरन सेकंड सार फन नीली सब सो इसी क्वेश्चन मते इली तुम कार्बिया खाई फन क्वेश्चन सी कि मेसेनी मा पुला बांग सोलाम से नीली अर्जु दोनिक तुम अलंगली पुलो इली तुम खाई के मजोक पे ना के चिंगली तवे लपेन नाहक पे ना के वांग डगली लासी लासन नखक सी ला नीली का पोर हिलोंग अटेंग बदे डॉक्टर प्रमोद भट्टाचार्य अलंगली अला मा कमाई खाओ मंदिर पुठा कलाल रिसर्च करी लो हला सो प्राचीन कालत जितु कार्बी तुम से हदाक बोली किपी पिने बोला है पुठा कलांगली तुम तगलो ता है मने अलंगली तेरन सांगो ता हला सो कार्बी तुम से बोली पिलो हला है कार्बी तुम से हदाक केक्लेम चेंग लो के दाम चेंग लो ता नोनिली तुम कार्बी तुम हदाक केंग पाक च बिदुन लॉन्ग स्टा मेली तुम por long dun de karjab dun nang por pinang nang ko witi la si non ilitum kichu kijun pen chenglo kado weta me asamis tum ilitum kichu jon hormu tanang chirai dun lablo la si ilitum khai barim pu ilitum Nang question specific question ma la si ilitum khai phan la hai hormu pen ilitum non ta chepang bu lablo la si la jitu Bisnu Prasad Rabha alangli stame karbi tum helo pine khai barim bate Columbus lopu lasi ilitama khai tum ko kali nang kopi lo karju gang tung lale specific point kal lasi le ka nili non question binil bola si ilitama khai tum ilitum khai barim pu ko son si ilitama samlong ilitum hanang pulong ima hala so bang ilitum ba alangli pen ko pine ilitama khai phan ketok pen pine pachini son te meseni businili chuning rila kardok choroi glo apu tok bi sorti munga sor Aprang sih kaduk yang tak cukup loh.
sini lekar ribu angke ini theni baji la sialang ni mopen la customary law alogot To the point, to the point. customary law alogot ang li long le phelang alam bang lo la sini council pen isi corporate company la pen non tribal individual apan inut ba isi company apan ko an along le si kaisun lo la si lo la pen ke nilikusion la lo non tribal individual la pen ke corporate company council pen हजार बीघा along le kipi hai hata koson a close pen kona ek pen lo la sobang se To, hapu. Lang perasor siya that Ni spesifik si arju po. Karbi a traditional system ke hini do. West pen east kaprek do. West ke lage habi pinpu lindok lai dolo. La pen pu east kopli parai jiroi. Lage waisong long ring. Waisong terang rom chai chu si arichul. La si hapu arichu dunge pu parai ke nangrulu nelu. Si jai kathar onghai jai kathar kaitita servan kep puer. Ase so servan kep traditional system kunani dumat. Lalo isi. Lapen aku la kupli para harai kacitak do koklo posi pu jiroi. Waisong rong terang rong chai chu a hima a kingdom long ke habipin pu ke wangon ilo posi lanon nali traditional la soa lo long ke tak pon dulu mah labang sini li to juroik lo. Answer bang. Ke thom enen lo. Ke thom enen lo. Đây. Choklo pati hek pan sini ni yepu. Mohula ese bangke hola kamai khalam ma hadi. Isi ni lipu bang la pukali karbitum ladak pan sigi bang pule pukali. Kona pan sigi bang ma chini pu bang. Ingtum tekak British tumda hala solam si puda. La pen kamai khalong karbitum aprang ke karbitum se kardom kardi pu bang hola bhora charji gali. Hala lion steak pu hada mikirs pulong laun ladak teklong po. Ase udak dak karbitum do koke. La se hola kamai khapu bangke lake karbitum ta karbitum ka son matio alam de chini dam nai bangke il tum ka hawartin si il tum bangke longriar nam pu il tum ke patherep non ladak nilidian rong duhur bangke hada bangke pulonang rongker lo pulote lake inglong kiri bangke nilige akli dei mati dak di fu ang lo pulote nili inglong kiri phanse akli nang kopo lapen bokulea so da song thaklo ba hamren so da song thaklo la se hala bangke il tum bangke hala dak ki do kar bi tum bangke lake hala mopen bubom akamai kha bangke lake longriar nam lo la so pot chin lo gadi lake ayata mangunang yading velu lagi il tum ha non plonang kene a jongsi mohala kathar sang tum song bujin tumana hala tum nat le jongsi rongker akli blote la daga along riar nam hana klipun pede puke hada along riar nam hasian chot pumati lasi konan ma char chung char chak arnam hala phansi chopat hipu hala phansi ilitum bangkar klipu la solam la sa non da kar bitum du mati asi non e akli kede tahelo non ge bang charai derlo la lelam aka prek lo he la son la ben hala columbus puke to ka bangke hala bangke bisnurabha he bisnurabha si ki pu pusi hala so bisnurabha rosnawali pulong ke tok hala bangke koson dong tok China la bang chin delu seta Columbus po bangke ilitum ake misakali Columbus po amunisin Amerika long kedo native of tum bangke pavir klung lasi Columbus dam dia prang hala dak native itu song song asona tha khai dopik hala khai pan pavir klung si areng lo tum dak kedo da lasi lason itu mason thak akai sopan pavir klung inura bangpu Columbus pudulo hala pansi
นางซีอเมริกาบางแกนางฮัลโหลqueนี่queแทงลงเจงบางลาตาลามจูบายลูมาตีลาเสียละไปตุมเชครอนตามังนี่โคลัมบัสปูนังกีราชครอนนังเนี่ยลาเป็นอาเทียลังเลยละสวัสดิมque dam cenga bang kali la so pranda hadak neti betum dolo la pen la tuman pavir lap kumalo Columbus ajo ni lo asinal tum lango Columbus ko si Native America ko si pavir klung ma pu bang ke la ke bari bari thesis du piglo lage internet long dam te long po la so po si la lo ke thom pen ke si bang ke mohla corporate tuma phan ko si long le pidiat ma pu bang ke la bang ke men le pijoy la pu ke kal de ji mati chingwai chingsai pen si pilo la pen mo pen hala so Fair Compensation Act hala so teng ben si komat ma hala dak along le komat ma em pu la tum hala so compensation la so teng ben bang pipo la lo mati la pen ke si bang ke hala mo pen kopli ben la puana karbito manim la pen kopli ben hala puana nim la bang ke apur kimut doko kapot non pelunang lapu halapu west ponat west kar benglong onat ta halapu nata pelunang rohang along ridokok cintong along ridokok amrida along ridokok la penge boy minri pu hawarta ka prek do asi boy minri to bangke cintong pen amrida kedi sala ke boy minri pu ka prek amena alang tung ke parja ba nim du hala so teng be si la tung ke apin pu bu da wi sa hala tum ta aka prek la tum anim odak parja lo koson ma rong kim nangi koson ma non la hai alam ki lam phong ko pin dolup long te koson se la tum ching sai ji ma ka do ke ma pula ka do ko ta la tum aka prek anim du la si la so teng si la tum non pu non ben ta la tum la son si klembo la son thak si il tum na ta la song thak lo da ke pulo la ke vai song hawar pulo te vai song hawar pulo te la pu ke vai song aphan il tume chini ke la phan lo la hen lo join tiari chu aphan kachidan ki u epin bang amati la phana bang ke aphi bang ke la punang plung jui nang la pu du bom de ni tum ta du sik sak bu mat la so vai song phan la pung to jui hala pu ke nang ni hang ling klem mo usi nang to jui la phan lo tumu ke thiek bang ke la se la vai song ahwar ke do ana thu bang ke non plo nang rong pu pin po maravelo wa ko pluma puji habeta velu la pu bang ke himasar la ga phisi se mar la vai song sa roi thong pu ke ta himasar bang ke non ke la so bang interpretation bang ke mu athe non tum customary law village arong tin dai tum la bang so parjab lo pulong te non plonang cintong asor ladak wang lo ladak ko pinya lam phorok pulo cintong anim ladak parjab bi kalimati ladak man ningat anim mateng pensi hala ko pima kumama lam kina phu hala so bang phu phan bang ke ladak ahawar ke parjab anim mateng pensi la phan geng sai pu ako ladak bang phu jong si non plonang ko amia bang phu ladak pen da amat vai song hawar pen da amat non plonang killing hawar long pinya lam phom rok ba rong khang hawar pini phom rok pulo de ladak hawar ke parjab anni mateng pen la la phan bang ke kangsai gari lu huda kan ni men sing sai po la son lo mati amerika pen ba munit nephan ke ladak amerika arula te ateng se nephan nang sai ni bichok de pumati la si la song thak alam lo ladak bang ta la si la bang so bang ke non plonang mo hola nang pula so servan cap po bang ke la bang ke ni tum na ke wi la pu ahawar na bang servan cap pu than the jujuna than the la pen rong chukim along da ladak van cap la son dunei pu alam wi la pu na bang ke seta non plonang rong khang awar du rong khang awar sila do cho la pen la kopi habi kopi ma adak long ni ver adak do da la so anim bang van cap pu bang ke la si la bang ke uniform kali la si uniform kali pulo pulong te mane non plonang jong si mo pe hala so mo nili pudam hala so iwalanki pu munet le jointia district council pen high court long lam chedan dur song tha ka hala dak ta la halu interpretation bang ke
la so law bangke it has to be existing since time immemorial tumi dek wa me ke semar hormu gel ni la bangke la pen la son lo pen ke son bangke it has to be continuing without interruption la se gopine isia anim dolo amat dhusia beda non si bang cheng tu la son yong si mami itu against kome yong si court long bang appeal that long te lage itu marja bunde de la son alam la pen son bangke it has to be reasonable busi pu arizon do nai ning hang aling ni hada ka bit ni dak padui bulason bang chok dei la si la bangke allo bangke nile interpret kali like high court se interpret po ba supreme court se interpret po highest authority lo seta itumat la bang la high court supreme court long ke dam tang la pen itum pen kacirap relevant itum a context pen ko ne kacirap du pulong te la high hormu iltum rinang kok la si law hormu ba kaita 1960 hur ke la son si claim ke apon non ta la so teng ko kali ji la so ang bong batai ko an lo ne konat a court long ha ko pine pulunang chennai a court long korane judgment de dai hala so judgment ta ladak applicable la si la bang so hormu bang insai pa me pulong te ningkan ke prang la son apon non ta la son bo mi pu matha bang ke la chok dei la so posi ili ko pine son a judgment do pro de la so judgment bang counter judgment ko ne du erluma la so bang kiri bang kenang sot la si non nilida ko pine la 2003 2004 la mati lage ala so yualanki rimbai versus jointia district council pu bang ke la so judgment me 2003 2004 la bang so phi jong si kona ne supreme court long challenge dam thu et pen kona me adjustment do thu kok lo pulong te la bang ke hula bang ke supersede po la son pina la se la so bang ta lona song thak lo sa hala bang ke what is custom pulong te la tum la pli hello son pli hello a characteristics la tum kiri la se la so pli characteristics a pen kachitona be bulate it cannot be regarded as a custom la pen when it is not regarded as a custom pulong te it cannot stand in the court of law in the law court la son alam bang jui la sinona bang ke jahadim dolo jahadim we pulong te la bang along tinna patu nai pu bang ke puda mone dei polam sin nili pui servan kep nani dolo hala so hormu pavede nai pule nili puli sala bang so hormu along tinna du nai pu bang ke since la so hormu bang ke nil dumna rawi awi poke arjua tameda la pu awar nil dumna ke servan kep pu chithan thi chujun long ta we rong rup lahai chokim chorang rong asar tung da la bang so anim bang ke ponpi asik kona ne dolo bang dolo avedera long tanang pedunai pulong te it cannot stand as a custom po bang to teran sang ho nangli customary law puthak in depth study dolo la pen lo so puthak rada phan pachini pot pen rata kachini pot nili nangli phan choro iglo pen lo so pike a choi iglo non ilitum ang bong penilis ki nuret lo alang li ke ake hai Elvin Teron helo lase alang li pandak an ke pawang ipan chuniri lo please welcome non Elvin Teron komalo porque non ke radhan pachini ne data choglu he needs no introduction sta isi introduction mage pitume je MOS1 MOS2 ta main architect alang li helo ase alang li a contribution thepik la MOS1 MOS2 lasi lahai ke pasain hut alang li 62 la phutak study do piglo alang li knowledge do piglo ekdom very in depth study lasi alang li phan choro ignai
si non alang lipan pongkos sahin pen pongkos teron nahin pen arju ikpo Pini adap pelo cengwai litum. Da kadok be total 14 panelists zo iglo 14 ang bong pen. Inut ke wangi ke da lo lang li kisu ke chelang pu masi. Pedap pen lo chethan ke pedap pen lo la pen la so France tame penangan social media long tame klang iglo. Jenang li bang ke six schedule la puthak bang ke a weakness bang ke hek angak det ekdom purwak wak det six schedule abang ke nang li a weakness si paklang aret po la so bang si prosar aret po nang li phana koy nang pi la so puthak nang li ko pilo po igji na hok lo ithak tum kali lo ili mata chini lo de six schedule po bangke it is obsolete ban piglo la six schedule po provision bangke ili tum jong he pangtang ji putang ni lo obsolete ahamlam ben pulo au puroni ban piglo lapin isi bangke not substantial enough kali lapin laso six schedule la provision bangke not workable lasonda kichi than do piglo lasi laso weakness aputhak nangli pajir mi gima no tum hinia press club handan nili hin pencuro lo nili han panel hisap danang hang apot lapen ke pinilada cipidu lusini kardap menekang ni bagi kepen donan la mundi tu lak big lo arju karjuta arju tu uing tum telawon amasi pajir mi uelo Neta six schedule a weakness nili pache thang weret pusi nili phana akoi na pilo an six schedule a weakness alam nili pache thang lo son thong se nili pache thang ison pache thang abang ke itu six schedule upon tirib lock jot hem preka jakong upon li en edet pulo tang te kopilo ke plang po isi ke plang ye bangke itu phanang ke pi jakong an tai li chu pachun tek te ada six schedule ke la son si design lo itu upon jakong lang pilo Setelah bangsa ajak kong ili kaci hajak long dia panke under the guardianship of the governor. Governor a supervision. Governor akelang cari bensi itu mana ke pitang ajak kong anta ili akampi du unji. Alam masuk a tradition ke laga nonan shot kali British ni bedalason. Itu six schedule itu hanang BPF franke itu area panke excluded pen partially excluded pusipulo ili tum particularly Karbiang long ke partially excluded ahla da governor arul pilo governor arul mangke je state government tum dak kam nang claim ji pusita governor a permission pen pete nang tum claim ngli isilo hinia bangke non interference nang tum akheya may nang tum wrong rup nang tum kachicari lapan nang tum niwro kong ke claim along maduta na interfere dun desi nang mena tengsi che claim long ni alhala bangke under governor guardianship laso franke halake 19 Government of India Act 1935 pen kiwang alang lo ke laso franke Government of India Act 1915, 1916, 1919. Laki thong Government of India Act pen aja ko ang pitua bangke halata la somlo ili inglong aso to long interfere nang ne ba me tha kai ba me tha alam ba la so teng pen pasulina governor bang rai nai ji ang tanamuni ladak pedam long tap te de nai ji nai lo halaba sing wang krisi governor a guardianship ateng si non six schedule phanta kipilo an governor la se togaleng se ta
until and unless approved by governor jara claim une pemane emenai li cicari tek pakake itu right dulu emenai cicari ya right dulu setelah ili cicari tek pakake apotsi kita kere komjuri apotsi itu apa soni hormonang pilu isona bangke six schedule thalalak itu padang pita Khasi Hills, Khasi Hills, Garo Hills, Mijo Hills, and six schedule pan kipi pen itu han prekchat. Constituent Assembly pen masih puder. Latu aral karbi itu ke luulang apot. Latu ke nengkan troke district pider pen nengkan troke a chairman a bangke la bangke DC si claim pom nang la. Lake Constituent Assembly a recommendation long sang tong der. La so pisi six schedule long tok pun der. La so bangke api la jut ko PC amendment kuri si kapapray tu. Setelah so apa sih schedule long tu. Jika biang long autonomous council district council la chairman ke lagi DC. La sela non putra nang panangkar juga tu non especially current issue. Okay ne chairman ke man ki ching si beta. CS boot. La si hala bangke api chok der api ni kan frok chok der api handover kuri tikang sotro sing teron pan chairman handover kuri tikang sotro sing teron pan hala sotro sing teron pan chairman ki pidera pesi non la bang so provision 60 long pa pray la be hinie bangke unique bangke ye nang tum jana ain le paseta nang tum governor na approve dun de tikke la bangke ain chiplang ne la si governor phasi li chiri blong nang ko an governor kumat lo pulo article 163 pen constitution pen article 163 pen a definition pilo governor a decision ke lake council of minister hala to decision la to advice period ke governor clause 2 body clause 1 apot si itu mo bangke a weakness bangke lalo je itu aphan total pen isi alam tu itu ke la son cap itu panang ki pi aja kong ke la ke state government pen chihoman lo katang te state government pen itu aja kong ke chihoman abang ke nilang peklang po isi abang ke custom social customary law tang hoja tang social custom la abang ke India government ta na interfere unun elo state government ta na interfere unun elo loge la itu meja kong thepi social custom hini tum je kong the bangke marriage and divorce aber besi nili na cheng le hathak bele bang le ako aber besi nili cheng pon a reason do munali tum chini bo dos number besi dai cheng lo social custom anke marriage and divorce lagi tum state government pen central government itu macam kong isi verlo itu macam kong sepik lo dake kosonsi itu cipang ton dari jima la pen ke kosonsi kaciti keciwar dari jima niom abang ke kasemar abang ke itu macam kong sepik lo la pen ke inheritance apa ya pu akhiadat kumala cipahem pupo hula bang ta lahai bang ta ingtang pik lo itu macam kong cuma government macam lo lapen ke agriculture canal mana ili saiti ke long la idong hu ili kihut hala ka semarji a sistema bang ke itu mateng lo ke state government pen itu macam cuma lo dake lapen ke jum kheti mana rit ke cuklem rit ke cupan lama so ain ka semar aja kong bang ke state government central government pen itu macam kong isi lo langsung ke itu jakong tepik lo, lagi jakong tepik lo, lepas arlucer lo, forest not kena reserve forest kali, mana reserve forest kali forest, hula bang itu jakong tepik lo, kosong sih lika cari pun jema, jakong tepik lo lah bang ke, matro taxation ke claim lo lek pusi kita, lah bang kena court judgment dulu. Lapan ke, non ke long le khela,
ลงเล่เพลังลงอิลิตุมฮัลโหล Assam Land and Revenue Regulation Act 1886ฮัลโหลสิลิตุมเดอดอกดุนโล1953นึงกันฮัลโหลสิลิตุมเด้งดุนโลอาฮักตอกโลตัวรับกระทาราสาหุตาอิลิตุมมาทันโลฮักตอกโลเจDeputy Commissioner ผู้ใด Council ลงเสียจากกองดุโลบัก Commissioner ผู้ใดตาดักเสียจากกองดุโลลาสิลาให้จากกองอันแกสเตทจากกองไปอิลิสิเวลโล partially correct ahok adalah bangke lahilo allotment bangke la bangke state aja kong pe itu punya kong same lo isi betul use khusus la solong lagi use ima la so decision ki pi bangke state government aja kong pe itu punya kong isi betul la bangke setting apart long le phelang laan ke plantation pan lo laan ke irrigation of panlo, laan ke industry of panlo pu, tak, langsung aja kong bangke, hak state government aja kong pen itu aja kong isi lo, lasin lason pong ke itu aja kong isi lo, lapen apa, dulang non tenancy aja kong, land below and above the land. Langsung aja kong. Lagi item 18, 7 schedule along, item 18, list 2, item 18 long tek long po. State government tu macam kong. Haladak kita tu entire long lep kong halas kita tu. Apot si non long lep tak pe long lep lu. Langsung aja kong bangke, lagi state long dulu. Itu long away. Laban ke settlement, laki hala setting apart long tawe, allotment long tawe, use long tawe. Apa sih laban ke state government long sejak dulu. Revenue gitu, land reforms, land alienation, land transfer. Lahai ke itu pen isiwet kali. Aku lagi nilai ke interpretation kukuri kali, nilai ke polam kali lagi. Supreme Court serai ke pilu. Hala si Timon Sawian pen a case Supreme Court and Chilelo Supreme Court kon se right below exact award ki use the district council is not intended to be clothed with plenary power. District council is not intended to be clothed with the plenary power of the state. State atum ajak kong le halatum pan kipidet kali pikupema paragraph 3 long ke tok alam theke klang hala so ajak kong si council ke du choji ke Supreme Court si interpretation kuri ni legally laben long le phelang ke siksidu long le phelang ke ajak kong binong ke na amalik binong ke nang council kali neli lagi pu kali lata hala udaldas panikar a kesalong itu karbi along district council pen kesida to panikar atum huro lagi hala itu ma chairman sahabat a constituency ala so kesalong si arai pilo court si je areng ki lo atum dakitu hutke karbiang long along le partially excluded along le amalik ke lake areng ki lo atum are chu the crown British crown hala si amalik an independent ang pidera phi malik bang labang sa hompoti ki pitikang ke state government pan pen central government pan alage constitution long ta article 294 pen article 295 along si labang tokpakalo court ka hala si ikut lo court ke ya article 294 along talason se tok article 295 long talason se tok long le phelang a hompoti an ke areng ke lok tu ma hompoti labang so hompoti abang kipitikang state government pan ap si
long le phelang mali ke bangke labang state government pusi court pen rai ki pi nilile interpretation kuri gali court si interpretation kuri la sola mang clear nahi ala bang so weakness long le phelang ta ilitum hempu kalima ho pu weakness ilitum chichini nete ilitum ining chiteng thi pu itu long le phelang itu malik chela man long weak ni pu ining chiteng ni kan te la se council je ko ke chok chelo hem break hang weak nang popu ining chiteng thi nai ji hala bang so weakness bang chichini nai itu full jakong ke long mono mo pon le than lo lahai puta forest ta ho झूम खेती फंतंग हो एग्रीकल्चर कैनल फंतंग हो कने प्राइमरी स्कूल फंतंग हो लपन के पुलोना इलितुम सोशल कस्टम्स फन डाइवोर्स मैरिज एंड डाइवोर्स ता हो इनहेरिटेंस ता हो पु lahai allo ka simar dia long anta governor na chikroi dun de dili ain simar une tamane governor bhaga control to article 163 pen ke council of minister council of minister tu na chikroi de te ili ke labang so ain pichi dun epu labang so alam deep joy chini ne det pute ratum thur thik ji pu hai simunit ke apranchi pebe se nahi bolan te ametha weakness chini weak nahi ametha weakness chini thik the bangke la bangke alanga bangke improve thik thelo la bangke progress thik thelo itu weakness chini weak na po la son ni lo ne ke than non is son ke than do lang itu weakness lage mo pa hala dera sa hu ta than lo paragraph 1 lo mo se tok ang ye nang tu phan ke governor ani hangaling nang tu district ke nang phak dakta me nang area ba nang pijum hek ta me area ba nang pikap krak ta me paragraph long se tok an ibhak tu pulo lage parliament long chiwai big nahi ke lage constitution amendment lam du ko ke pu amane ni chuta than lo Janja Hills pen khas hills ke plak ahut cuma tum case pilu ala so case abang supreme court le roklo an supreme court so la so se rai pilo la so ja kong ke nang tum governor apa nang ke pot governor pen state council of minister tum pi mai aning ha la claim ulu ladak ke only for correction ana so constitutional correction na bangke la bangke monom phile claim na chok claim yu na chok no le di mahasau bu amen irderlo di mahasau bu amen irder non puta constitution lo ke di mahasau bu belang not kasar hills pulang seta asam komen tu not kasar hills amen lar phak hai ala ke lar phak hai ke hala ba so case pen lo Edwinson Bare case Edwinson Bare versus government of Assam a case 1964 Rai Kipi 1966 an a case tang te Edwinson Bare a case rem der lo kan te Proman pider lo ja Assam government waning hang pulo tang te itu district nang plak dak un area nang pijum phak un area nang pethe un willing tu un amena lar phak un ahala wa so case pen aposi piniar ni di mahasau phanda amen lar phak hai de hala ba so case rai pi lo pot anon 125 constitutional amendment along se non hala so bang pakking ponji 125 constitutional amendment along se di mahasau pu amen nang klang dunji laka paking pai ju de chok pu ke kachikroi du de justice Muhammad Hidayatullah velo an ku people se ne ke kachikroi du de ma pa dissent note Hidayatullah la so case along a dissent note na tum pur hilo bolotang te ding pi got dissent note and very interesting legal points seta ultimately bang ke
asam komen tu aja kong dupu bang rai pider lo. Lasi itu mah weakness lo, save kali lah dah. Aku isi save kali dulu lah. Paragraf 20. Paragraf 20 pulo dah ni tu district council schedule ki pike lah bangke tribal area. Tribal area pulo dang te itum a tribal status pensi Jerablok. 6 schedule a longevity, 6 schedule a validity abangke ilitum a tribal status pensi Jerablok. An ilitum ladang isi a mekanisme be. Border long bang pan ki khangji inner line permit a mekanisme be. Apa salah dengan nang lujam lo Dimapur pedang lu lo Nogong pedang lu lo Hojai Longka nang lujam lo daki. An inner line permit a mekanisme be pot dah kemudian nang chan bom lo 1961 census nang letum lang lo tang te 74.6% tribal population. 1991 census nang lo tang te 51%. Non tiwa tu apan kena ST recognition pilo position ke 55%. Jumbom lo itu. Ala lagi cek ton kokoli ardi tu bang bom lah. Ke khangja mekanisme be. Ani sia ni lada tribal itu minority si pelang det pulo dang te tribal area kal det lo. Suning dah bang asam government itu tribal belt and block pu rong pli kebra po sunit pu district lo. Bang tan pen. Ate lagi kicing pe tribal belt and block lo sita nona bang ke tribal population bang ke jumping lo. Apo sita ka bang non tribal dum si omunak lo apo tribal area pu hisap une lo po amat rong pli kera po tribal belt and block pu chuning cabinet meeting pen asam government tum tan pen. Munit wang veret itu populasi jumbom penmu itu mah vedet bute ladak tribal area puce pelangi pu heo. Paragraf 20 itu tribal area pu kaci puji itu arona bedet pu. Lalu ladake itu mah pan ke lalu akan siksa ke. Lahai weakness ili ciciti weakness ji. 60 masih dalam juipu. Tribal area kali pun 60 masih dalam juipu. Lapan aling tu kok. Tribal pun aling tu kok. Tribal status pen. Aku isi tu lah. Bukan itu mah XML Dhorom Singh Taron Than lo. Itum jong si customary law ing tangragre. Customary practice ing tangragre. Pulotang te itum tribal status ta doer vedeji. Constitutional long ke langsung se kita kente. Dengan kapan batai si review bom kente. Nang tribal nang panang hokun nang manang hokun ema pu a review do bom dengan kapan batai si. Nonte itu mah validity ke 2026 si you call ke 26 lo tange. Itu karbi itu tribal makalima pu a review do lepu. Langsung pula tange muarni si arni itu lapan develop lo amat nang tum lu tek ulo dat ulo ponon ke anthropologically lang lam lo pula tang tum primitive trait avelo opot nang tum para tribal lang pun elo pusi itu man tribal pun nang pu pedet pulo tang te pulo jeplang po siksi dulu dam po reservation lagi dam subject kali lo siksi dulu dam po lasi siksi dulu ke permanent hormu pu kali Ila kecelar moji. Ala bangsu remu cot aketum bang cini etsi mizu tu son re pik lu tek pik apra mang cicaram erlu. Hura dake nonta tribal atum si hadake 94% tribal population dulang non Mizoram 94%. Hal dake kijum kali kambom tribal population kambom. Asa tahala tumanta
schedule long la tuman ta duhai header lu la tum tu duhai header sia porsi ili schedule long ke du bom ke chok chelo article long dang dang la si article 371 G long nam Mizoram sorge schedule pan utikang bulo la si itu mamuni itu mapan constitution alam nili te expert kali sita nili ke nili subject lo lagi LLB dang ni constitutional law ke lagi nili ke master degree hur ke nili ke paper ini ke anbang lo chini lo puri pokoi pae tu thek the hai ta puri pa me tum ke lage constitutional law ke lage chini vek lampu nili subject lo lagi apa tu nili chini lo an kita lembang tan pakar kedan mana kita papleng planet mungkin pulau longle pelang aja kau lah sontom ke itum longle pelang lah sontom ke itum setiap pen aja kau siapa lupa hala apa pergi kerja ke hala pergi bang itum setiap pen aja kau si kali lang puas bang tan tidak kita papleng planet Pora bang, masabo. Oh, kena just pini. Tuh thalang ni, lapen, tuda bisa ini na panelis pulo. Six schedule pen article 244 separat 2 dah connection ave. Lasi a subject yang si purhi paka ke bulotang te. Article pe posigibi schedule pe posigibi labang chini ni po. Article ke lake angkur aterilu. Labang so ateria lama bang, kapacunji, ki claim ke dam naji asai, halap hansi, schedule pun. Schedule det ke constitution long dun e. Schedule ke article pen ke manga hormu kapacunji asai ang deng. Hal apa sih schedule? Constitution ke change hud 1949. Constitution ke change hud 26 November 1949. Constituent Assembly pen President of India long Constitution ke thonda. Lahilo dei India Constitution ko pu laswarni. Hal asur ke schedule serkever. Article 3 long tok lo. Kena artikel 3 long tahu lo. India ke state si plak po. Central government itu state ke plak aja kong dulu. Artikel 3 long tahu lo. Jadi, tekulo lo state si ke plak. Abang ke schedule 1 lagi, first schedule lagi. Artikel 3 masih cerap lo ke. Schedule 2 ta lata artikel masih cerap lo. Schedule 3 ta artikel masih cerap lo. Schedule 4 ta lo. Lase constitution ke change hut ke only 9 schedule. Nona phi bat bom lo. Bat bom lo. Akhirnya ngaling si artikel ta pilut pun bom. Artikel 371 ke 371 I bang Nagaland lo B bang itu lo C bang dambom had Mizoram ki jian lo jok bom lo lasi artikel pen schedule akachira babe puta tudak tatan ran phana son sekitan and constitution kachini atum
constitutional law ke charli tum ke lason ke ni je lasi rat phan ke than pale le det laben aku tu da thotan thule lo paragraph 14 long ki pu India president itu makam long India president anta na si yok dunune po paragraph 14 ke la solam lagi tok kali aga prek se tok Nata kitan kapal playground dia pecokam dia. Lasi itu mah weakness alam tanang kok le hello. Asetan Delhi de cikili ku apa meda tanji pupu hai. Setan Delhi tanah he mane bang thu pagra muili ke itu mah weakness ini mar ba itu pani bitawre na pu ko phere. Non nili than phere dim bang ken nili mi thang manalita pulo MOS 1 MOS 2 chingke long nili complete haladak dudun MOS 2 long ke complete dudun de seta kitok ke lang kadugo we dera sangu chini lo lai kirap dun ke cerap dun pine dulo apot si nili chini lo जे सेंट्रल सरकार पेन चिदान अमार इसन के लोंगले मालोंगले बांके ला सोजल कोंग itu long cemana jadle un esta long le aja kong ke cemana statement ho mana je kong cemana puak ke mang dulu ala posi SDC at arni SDC atau negotiation long bor i pen sapara o paragraph 3A sapara o alienation of land puaja kong bangke halas udwan lo labang so pela ain selam sita ain ka selam tan lingkan plibak dulu no ile tuma MP sahab halang liya masih ain ta pilot lo dalang dilale pilot pusita council minister tu non putana nang lutu tela nang approve sita 125 constitutional amendment non abang final erlo tegmate mo ceklo lo ke labang ke chunde ta helu la solo angring sin dulu non election tang det pen Batahini Central Government Pen Council non MP election tang det pen Central Government Pen mana Home Ministry Central Government Home Ministry Pen Karbeng along Council Batahini video conferencing duelo jaga peking na yana paking dulu alada long le phelanga bangke nor bang ilitum aphanang BP a paragraph bangke para 3A sapara ZH para 3A sapara ZH and ini tu long le phelanga ja kong constitution sisi long ke duji ke para 3A lo allotment use and ini tapi para 3A sapara O alienation of land lapan ke paragraph 3A ZH la sosa para lo nang pio bangke land and revenue land reforms la posi land put hake itu mathai upload lo final lo pot mathai upload lo an pini nang itu mang than po radapan ini tu ma ex MP kam claim polam itu CM kam claim pu akoi alam ni lian thanpo nolo 125 constitutional amendment a standing committee Anand Sharma sia chairman lo latum field study of hanwang lo field interaction of hanwang lo
anke Shillong tarik reser keban ni dulu. Lapen ke 2020. Anak dah bang taring koi. Dak Guwahati long bang ke. Guwahati long ke. Itu mesti dulu. Long le philang bang Assam government tum nang cekang du nun elo Phuket tini elo. Tini elo amat si Assam government pen isi move dulu. Long le philang bang ke netum odu long le der po apo. Seta netum akam ke dua link seta. State government pen netum long le bang ke netum ning hangaling en long nai. La soja kong non amendment long ponang ji. Anali pasan apa ning je toilo. Dapu council in pen ke tu CM sahab nali ning je non pulo. Nili da solam cila nulo. Long le phelang pen ke inglong suke cekak ne. La senang tum nang apa cekak lo pulo nang tenang tum ron kang tur lo. Pirthe ka pime kali. Pirthe ka bangsa kali nang tum ron kang tur. You will be responsible. An CM sabang phelo lanjut kali. Okay, damna arpli namna. Delhi damlo, parliament house along. Anand Sharma long damlo. Ili tu MP dulu. Ili tu CM katu we MLA tu dulu. Non itu present MP dulu. Cita namlo, batai cita namlo. Cisong nam si final non final result pilopu. Final result bangke Assam government tum long le aja kong hang seta. Labang so aja kong bangke bisik thelo theke Autonomous Council pen local MP kroi kre pusihadak report long kita. Final report long kita. Dan senakang long le pelangke. An state government tum ladak long le pelangke nang odun put popot Latunta aning haling long lenang endun nang ji aja kong nang ji po bangke enu ne del. Lasi la solam ke ratun chini nahi. Piluni litan sedet po. Ratun chini sing email ke. La pende solam itu mah weakness. Karbiang long ron batai podo elu. Bangko anlo niya pran ke dam, bangko anlo niya cham ke dam, bangko anlo niya hem kaciterek nang internally displaced persons, IDP, kiong sugali. Alak. Anon hang juang hai li bang pan plum lang po bang hang juang hai. Lasineli pulo, ibahali dat pan pulo. Itum karpi itum ke rason duti hu. Ibahaga se ke Banang tek dunde pin adim aju jirlu kang tingku adim. Banang tek dunde pin dim ta arkli nangji. Hala sona se tadu. Tek mate lagi hala sona se bon. Lase hang juang hai. An bang so men tanang ku. Lasi 125th Constitutional Amendment along demand lo. Non kathar sang hudum ta demand dun. Lapen kehu mal kathar sang hudum ta Guwahati meeting along ke nang phudun de sita citong tikang long lo. Memorandum pitikang long lo. Anke jaya kathar. Anke sita hala tung ki pinun ta hinone hala tung ta. Hala tung puno bangke Isya tam pensi Mizoram masora pilo, alang tu pilo, cuma tu pidun lo. Council a voter list ke council election bangke tribal adult franchise. Tribal adult franchise pusi a term ke hangdun. Siksidul long tok pona po tribal adult franchise. Tribal adult franchise pula tangta tribal tumsi vote pilong chat nang po. Labang rejected. Parliament Standing Committee pen rejected.
an chua chiklu het me chiklu Supreme Court pen isa rai bitu tribal schedule area longke tribal no se vote pilong chonang ji non tribal atum ke vote pilong le den nang ji Supreme Court long ke suli lo non ke dam tang me chiklu rai pilo an Supreme Court pen rai la so pu India madu a citizen of Hanta. Article 19 clause 1 pen ki P a right ke pipede duni except according to clause 5 tribal area tribal dumpan protection ki pinang men pen e bhaga restriction existing law do la existing law thing anchoji Supreme Court rai lo ke non magic law apot bang so parliament hanu ni except according to existing law as per clause 5 of article 19 existing law ke below existing law bangke tribal pen abahire jong si komadne jong si council long votar ciplang dunji pulo tangte halang so amuni dabang permanently resident po status nangi award ki use permanently resident la so status na ji ala so status malo ke long po la ke Representation of People's Act 1950 long section 20 long se tok lo lagi an section 20 long pisi tok permanently resident pu a status ke long ya phan ke bang so bang pu ba bang pinon la bang ke sakuri ka chuklem pen le danang du kali danang ji lewarna chuklem pen le danang du kali danang ji bepana chuklem pen le danang du kali danang ji army police tang klem pen le danang du kali danang ji la ke amethang along le phelang along kachi rai tang along le phelang apata vesata chirai tang along le phelang along ahem ri chukim pen asomar family sila dak kido bang punai ano tang te alang like permanently resident lo an permanently resident pu ningkan krehini nei ala ningkan krehini lo pulo tang te alang like council a tribal kali seta council long votar mandulun po ningkan krehini lo pu ka hisab ji kuson lo existing law long tolo ningkrang krehini play elo buki sabji bangke hala kai sabji arni pen aprang ningkan krehini a period lasi kasemar chengarni votar list kasemar cheng huda bangke la bangke 1951 so we walked up and probably can I see and lo la so deadline sen lo la so subsequently apia pian voter list kaselam alingsi hula bang hisapun po ala pulotang te la voter list kaselam aningkan masa cek lupensi ha pian atuningan krehini sapo pulotang te 1951 a base anchot kali labang itu rat pantan pakat segala. Itu 1951 a cut off ateng sinaji pusi rat pan kapabujai. Kurang long damnon amben sitano juhet ke bang ningkan ingko ke bang apa prang tumta bot pilong lo koson rokom lo. Atheke existing law bangke permanently resident for status 12 years. Lasi bang asuta voter list long duvek pu.
Alah sonsi ningkan kerhini pu hisab bom pulo dang te apor nang leji baso voter list itu mah panang ong bunak po. Laso ka pere memang dulu. Laso potsi voter list ben amen tan thayun la pen hala section 20 of Representation of People's Act 1950 abang ili lardet pulo dang te. Itu pan ke reservation awek po. Kalau dengan dengan program dengan paru isi apa ke ronghang sangku leader potai ke. Komane ili arjulong lepin lang akura bang pusi ladak siam naman rong tai bukan. Lah posi reservation kan awek po. Reservation pen ili ringun lo. Bang kiri itu mungkin langsung ke pere dam si non ke tribal majority lang puta netu reservation nang vegi pusi Meghalaya sorta bang reservation ende ke sit rokke pen sit po ancot open gi sit po kera poga bang reservation ende Nagaland tribal majority tahadak tabang reservation ende lo Mizoram tabang tribal majority yang highest lo dake tribal majority 94%. Antara bang ada reservation ender lo. Itu bang ke lu sini bang ke bang jimin mepin kanga bang wepin dak itu mah hawar bang nang lu jam lo anta reservation nang nelang la ke six schedule ke papuk pu bom lang. Lahai ke thani chok che posin ni wang nang ko. Ni lam ni nang ko. Kithe ka chikrong ali. Sita ilum kunane itu marah soman ke tan chok cher lu. Kija pon chok cher lu. Munon pi itu marah sung vek pu. La chini lor seneli itu mah weakness bang tanang ko. Tano itu mah weakness ke tanang bang ke nona bang ke pinang jadi recover long le pelang bang ke itu merdeng senon ke land belongs to Karbi Anglong Autonomous Council pu itu ekdom iri ciki paka peningji ulu nungki. Alah ke kapori pulo. MP mana kam, ex-MP mana kam ciklem klem buburi. Hemprek wan tang ke tekter lo tahai. Sita narja pilu. Long le pelang lambang ke narja pilu. Itu masih yang tu kira do tekter tak tekter. Ong hei tir nang teo kuson ma. Du se kade lo saling hege. Pini serat pan itu mah weakness lah bukan tanjor ke akam cu dera pese ke tan gente. Akam cu lo nungki. Nasi no se ke tan hai lo. Seta munit ke itu mah weakness cini nete pulotan te itu akimang aveji. Six schedule pen ke itu chok chelo pucini se hempre ka hanglo. An nili pajut pobon. Presiden itu pana interfere un pola ma jud erlo. Settlement question jud erlo. La pen ke para 20 BA. Paragraf 20 BA bang ke la ke chun lo bukali. Seda SDC atuma attempt. Governor nang chak lok titia pot ain ka selam je phan ke 1935 Government of India Act 1935 a spirit I think pen governor upon discretionary power pichuna pu. Hula so ke mang ben si chingki chingwai lo. Laison ke nang pipe pura chikor krelo chidon de lo pusi sik schedule lang bong sang tum chiki chor lo hempre nang pipe der lo seta governor bangke ami thang aning hangaling claim lo na pu on total item bangke 14 son krepli item sik schedule long son krepli aja ko bangke governor bang state aphan alam arjuti ai nang nilo Sita hanak agreement along
อินเองหาเต็งแปลครับว่าสุดตกลงเลยเดี๋ยวเราคอมนิลิดุนเดลสุดนี่ลิเกSDC ลงเวลสุดเกสิตาอินเองหาเต็งเป็นตกลงเลยเดี๋ยวเราอารมณ์คอมปุนังกองเราอาทิตย์นักลาซอนซีตกลงนี่ลินังพูดฮิปโปก็ซอนซีตกมาลาซัวบังเกลาซอนซีตกลงลาซอนซีตกทุรองParagraph 20. The governor, in the discharge of his functions, shall, after consulting the Council of Ministers and the North Kashmir Autonomous Council or Karbi Anglong Autonomous Council, as the case may be, take such action as he considers necessary in his discretion. A discretionary power ke alang li dulo seta Council of Minister pan arju po prang lang lang la pen ke Executive Committee EC pan Council EC pan arju po prang lang lang apor governor bang discretionary power exercise se ku ke alang a file Council of Minister long pilewek lang lang ilong ke la pen ilong bang ke EC long na pilewek lang lang EC pen Council of Minister tum chidon tun puan si alang li la so alam krokre chok sita ansi discretionary power alang li claimunji no state government tum pilogui paragraph 20 BA pen le lu sita file lu sita la son si file lu bom lo dak penon long ke la pen le lu sita a file bang Council of Minister long pele vek nei metidi Governor bang apele po governor office long ka velo file velo mo pele tua CM da than lo ke to dap sung ro hali de bori ping lo po tabang LR phatong long legal remembrance sar pudo kene state government ke legal advice ipia bang legal remembrance sar LR long lo fla LR tu mak tangen pon ke kilu thunaya bang ke human political hada khang chek Nakang cek po, nalil del ke. Lasi, jong heli tum subor isita. Six schedule pen ke itu apan right nang piseta labang so right ke exercise ya panta state government aking pagrum du dete une. Laso po se hempring lang po po bangke who 1986 and kanchis chikroy sarlo. Mute klem rapet pe po anchorlo. Grup ni tu ko. Saya cikro sarlo. Karbiarat atau cikro kreblu cikro sarlo. Si sidul ben cok celo artikel 244 ke komnet la nang vek po cikro sarlo le son ke. Itu am movement strategy cok ce channel. Lasin non pra bang ke dam talo ni pra bang ke movement strategy bang ili pacok po nang po. Alam masuk apa cok ponja leadership ke the best person to organize bang ke ili tuma manthe itu ma CM kahel best person to organize alang li lam ka non mar ka kadu bera kroeji apon alang li la so daito en pen article 244A tapi cok ja phan next step ke ponja phan a meeting hang non pusin li ke chuning ribu a pros and cons to this kinena ate jat sonthom do dei non mat ka practice hai sonthom do meghalaya a example do la pen ke kene meghalaya example do mizoram example do itu pente bokhat ise example bang ke kene uttaranchal uttarakhand pulo uttarakhand example itu Meghalaya example bilo Meghalaya example bangke parliamentary process issue pen election chidan lo pre-poll announcement election apang se declare lo ne tum no bataya election ki thur ke la parman La parmen pupenaman si la tumke la suateng pensi election patulo
อันให้ตายเอ็ดโลกให้เฮเกการเบียงลงเป็นสิลสเวทโลดังไงฮัลโหลสุดคอนเกรสก็ให้แต่บักแค่นี้มันก็ให้เอ็ดโลอันให้เอ็ดโลพอดีนนบังเกลนังเคลมพี่น้องนังเคลมพี่เป็ดเนี่ยตุ่มชิริไซน์พอปูดิฮูสิชิริไซน์เป็ดเลยตุ่มชิริไซน์เด็ดเลยอันเกอภิทูไอเล็กชันบัง1967 a election huru bangke la traso election tu tulelo la so issue pen tu tulelo ala so ke election boycott ji pusi chingwai lo amar election boycott hai ready mo bangke congress tu bangke su ke state government and congress committee hala tu bangke kapar hi dun lok lu ate constitution lo no ga tokte जे 50% मुनिर वोट पीपे ते इंदुना मुनिर इलेक्शन हायुन ए पुआ बांग तोक्ते नोकता बांके वेले वोट पाके वेले लोंगता आका प्रेक तुसी वोट के लोंगा वेलो पुलो दांगते हाइडेट पुलोगे लासो पोसी बॉयकॉट हाइ हेदे 1967 बांके अभी चिथान लांग पुलो काची थानता इली चिथानो पुलो दांगते लामनी जे बांग ताबलु Pua ke halata kene parliamentary process bangta pros and cons dulu hendak ta disadvantage dulu advantage dulu seta alama bangke hala moso parliamentary process pensi election a process pensi Meghalaya ke palong lu Mizoram bang prekche Mizoram bangke a captain bang ha London dulom ko a sipahi tu para bang ha Bangladesh Chitikong Hill Track along biat Rit pacu klaim rong pacu kim Wang po Latu bang hile kaman pan wang po Dihu isi ke Azol ta latu ke India flag musuntuk selang tu flag citar ang Lan vilu India a history long si Northeast long ke Mizoram Azol long ke Indian Air Force dum bom paklunan koklu Lansela ke receive kang tang pen ki claim. Hula so level claim kle du ni. Azol cerande India army han plung lap. India flag suntuk. Mesen si alang tu flag cetar ang. Lagi claim pen si cingwai cing sai lo. Hemprek long lo. Isi apa ke mass movement. Non Jharkhand sorry claim. Lagi mass movement lo, Rathore Pak ta a problem mangke ajir ki dingle muni kadu ko be rat ke a ciklu ke ki bon long nang hon dunu ne tu SDC atu ma experience lo munit chim mukhup thip Thor Pak jok phanta peter long le ki bon le ki bon Rathore Pak na yipu ajir ki dingle muni Api ke avejujun, avejujun. Ningan piningan punji, ajir gini klemune. Lata disadvantage dulu, hilai kau tak disadvantage dulu. Tadi ini tunggu pi, at strategi dengbo. A strategi bang karbiang long arat ceng wai pak. Kapan? Lahir deh. No kita tangan ke klaim je antum klaim lo, cok lo. Jakong ke wana bang tatu lo, jakong ke wan we bang tatu lo, cok lo. Dam tang lo. Kita tangan dia bang ke ili ke jahang tura wang tu ne lo ke. Forget and forgive. Kita tangan ke. Non ili tum richi ki chompen, cerbak chompen, ili tum claim tu unjima claim tu ema. Anla ke social media pen ili lam cipang jar tabre chok chelo. Seriously cingwai nang pu. And seriously cingwai nang yi pulo tang te non man li thelo ke best person la maso convince ke ile tuma CM ka hailo. Nili la se ni je chot. Karjui bag do ma. Apor nili pitiek na si Arju po la customary lo akita belong ako dak picking unima pusipu ho nili pan penan
mereka Hula sara long namun mu. Lagi. Customary lo alam halal lo. Customary lo ala sara lo mati lo. Nona taran kaya bangkar juga lama puan lo. Je nangli mau kena la so signatory estap tanangli claim lo. MOS UPDS tum along tanangli claim lo par julong. Non MOS number 2 lo so along mang ta dudun manangli. Oh, bidisuri apin le. Tananangli la hai nomo pen lam keninjian. Je la hai at six settle la hai power ke kipi thang ta lewe only autonomous state solution lo punang le sini lo rapi choice mau sui kuri lo na MOS ko pilo nang le kuri nai la ke autonomous state apan ke ba khang he ba dhalo na Do iklang ma, aru? Awe lo ke di? Awe iklo ke? To. Alang li question bang ta. Alang li standpoint, alang li view ben ke valid question lah hai. Mane perception bang per exam. MOU long li si to kunde. Signatory gali nili. Nili no la signatory gali. Muthe MOU alam SDC hutan 1987 pen 1991 an ke 87 88 89 90 91 nengkan phoke kaching kwa ya batai tin dun lo debate tanili participate dun lo abatai tin finance puthak punon jat punon nili participate dun lo te 1991 September chiklopen ke nili dun lo final kuri ke 1992 93 94 95 se sign lo nengkan free la tum aku cengwai tu lo nili waju epi hala song bong ka cengwai long si nilita pinangalam ke chini du na po si kodak dim se stress ke pima de baram ke lalo an lasi chua batai nilida interview pu te nili pulo itu ma group duno klebra penai klebra petpe po de banglang patu der Ile tuh SDC an di banang patu desi grup ni selam delu ke. Nola kacesong ile kaman ba kacesong tu mata bang plak sai lo ke. Banang patu der. Ani tum pantele nang patu gali. Kemo nang patu. Lasi 2003 pen 2005 an. Karbi tum ethnic strife. Karbi tu ane hangle kuki pe kecidan kali tiba sabe kecidan kali ke. Nona pi eklang elo kente. Lasi bang itu pan e plak at. Government ke counter movement ke itu movement claim lo. Government bang counter movement claim polo ke. Lagi chief minister ma cingwai namra counter movement am pe claim ri non buke chok chelu. Bang chief minister fana parjudikan kelu lagi. India government लोग इधर दुकान में टीचर लोग India government का सुली state government का सुली इसे चैनल दोला हुला बाकी जोकता लारुने prime minister लारुने जोकता लारुने लगी लासोटेंग पेंसी claim पो लगी लासोटेंग से दाम पो लासी itu a group kecipi ong potsi non la soninga lasa a group beda ni non bang ke a perception do Movement di than lo mass movement ajir dingkle muni ajir ki dingkle muni posi pressure ki piningkan thom please pressure pi pret lo la so phi ke rada bang archak ne lo phile ka tum ta pulu ningkan pli phol tum ta 1999 bang di biasa hu 1999 pressure ki pi ke 1999 pen 1999 pen ke 2000 ningkan ke arrest theli 2004 anta nengkan for the sustain unit lo movement bang nebel lo lasi
sustain un airport si lupro nang mante. You bring something or have nothing. Allah tu abang ke they don't want to bring anything, so we have nothing. Amumen suli bom le. Sita ni liang than lang. Nono bang ke final 1 point, last point, please bear with me. Final nearly ison lam thanting na de. Council financing. Ate article 280, article 275 alam nang klang lo. Non nearly neng wang lo la. Nali tumar ju posi. Nearly tum nearly EM kemana hud. Nearly tum budget. Total amat si 46 crore. Nearly tum MOU pache talk to that. MOS pache MOU mainly ke. MOU pache talk to that. Posonte. Ate MOS bukan anta wang belang mati ho. Non du mo ke MOU pen lang. Si MOU se talk to that. Pulutang te. Khasi Hills, Garo Hills, atu moson po. Don maji pi unelo. Sita MOU che talk that report si non la rong hang sangu alali kilit pon anke pulonang 2015-16 alom lampen alali kilit pon. Itu ladak itu bujina ye ke da council of finance system ke but anywhere revenue expenditure, capital expenditure. Dahil ikabuji chuna ye bangke revenue expenditure, capital expenditure itum council sector long tadu. Laban ke revenue expenditure, capital expenditure itum entrusted subject long tadu. Non itu revenue expenditure alang li kachari hud. Ili tu mitang that a revenue pen long po pede 40-45 crore. Itu pan grant in aid ng people 200 crore. Non ta consistently alang liga solai tik ahud ke anengkan wang ta grant in aid bang 200 crore above na lebom lo. Lapin itu mitang a revenue. Ta bad bom lo. Pinengan ke alang lian di si tan lo 147 crore nang le lo. Pulotang ke pinengan bang ke itu mah revenue deposit. Revenue a deposit bang ke la bang ke district fund long si deposit ji. Lapin ke deposit fund pudu, district fund pudu. Hinia fund do. District fund long bang ke la bang ke itu mah revenue lo. Deposit fund bang bang ke la ke state government tum nang deposit fund lo ke. Masih dak account ini do. Itu mah revenue di fund lo si non bang 350 crores ili cross bom lo. La se lang li sung se pin ben lang li non ta don hata pi bom lo. Arhala pu deposit fund bang ke non ke since 2016 ke 1,500 above ang selo. Ang revenue kene revenue deposit pen district fund pen hala deposit fund pangrum pen lo nang 2,000 crore. Pini bang ala li hisap klang lo ke. Ningkan ke bang 20,000 crore. Hisap ta. Per year average 2,000 crore. Ang li cross long lo. Lo que hemos oído si tok pensi no la soya con wang lo. Si tok de razón de hala boso level si non ta do bompo. La sea perception, different kinds of perception. La sinili pu ibaga tumhan alang ligali po son de chikloan troka dorma hata piun ima piun ewa. Ate no bang ke legal ke lelang grant in aid na ke pi hai. State government pen grant in aid na ke pi ke legal ke lelang. Nang pivik na ipo kalilang. Nang pivik na ipo kalilang. Sorry to interaction. Lage interaction kali hai. Nang li pola mang mo choklo sab chin lo. Sida la je la that pen salary pin ki pi bangai la sotanga pen kali. Salary pen lock se non litum karbi non tonomas council transfer subject
है only transfer subject. Transfer subject pen long से not less than 1800 crores. Development के लिए मुझे 20,000 के लगे effect फे. Oh, salary loss 1,800 crores वो बांग्ला. Total 2,000 crores plus में है development pen के है. Non la SOP pen 400 crores long लो मत we got for. Lasi whole development non nili pupun pini ni ye 922 crores asam mala pupul hai ke lake. Laga dah include le. Include ke. Lagi include le. Lagi cini lo. Nili normal budget lah segi pu. Okay. Hale extra na lagi 10,000 crore 20,000 lah belek lo. Sita MOU ke citok bana join si non itu mah budget 46 crore pen non 2,000 crore above lo. Apot si citok nak le lo busi nili buat halo. Nili citok un le hala suut. Nili criticize dulu bangla suut. Aseta citok lang le lo busi nili buat halo. Athe non labaso level an ili wang elo itum non hemprek hang bom pusita rada pan ili hemprek hang sekta ili ura ilong lo. Rada pan ura ilong lo ili. Hala helo advantage ke. Anon 2011 MOS 1 ke non hale lelang mati. Labang avelang. MOS 2 da avelang. Aseta MOS 1 pen MOS 2 Ise example dulu lah, isya ini dulu. Nora bang kealang lipan, pariar revenue expenditure along, granted it is up 200 crore nang pibom, 200 crore above. Out pada 197, out pada 200 kuano ne, actual ke, seta non nang pibom. Labang so bang ke non ta, ain pen kalilang. Alang li personal isya relation dulu, state government pen. Laso personal relation pun silang pibom. Seta interesting alam bangke MOU, MOS ke citok pen labang legal siplang det po. Athe article 180, article 280 along pen. Non finance commission along pen. Nengkan po pen batai isi. Assessment isi tu po. Grant in aid ko an sidu na ima finance commission tumpen. Assessment paduwek nang popu hadak tok ponder lo. Apot pena dik muneng pen ke dorong hang sa CM peman pon pelo puseta la baso grand in air banke kiwang jatu war banke. Sibare lo silata citong nang nelu. Nono personal relationship pen 200 crores above nili chini meti. Akbre lu chini nili chini 200 crores above kalang li personal isi relationship pen one bom lo. La se half long asor ke dorma jipi une alang dia bang dorong happy bom kan tidak. Same BJP government. Same BJP government. Kali halat wang pa hai. Halat wang pa hai. Kali ha so bang po. La so ansar bang po nili. La se nili po bang perception for example. Lagi sih lah si mau penting nilai pulau perception alam. Lah si cok cela bangke nilai perception dulu, nali perception dulu, anu ta perception, kicok perception dulu, kicok cela perception dulu. Lagi perception alam lagi. Kita claim dulu. Claim lang posisi cok claim dulu pot, nona bangke, ifrang ke dalam je khusus claim lima akan cingwai bang ancur dulu lagi. Lah si hal bang si cingwai nak po. Kita am tangan lang ke liga bangke purta level lagi. Claim lagi. Tolong bolan. Non teron samho penil tum ekdom ardi duklong alam arjupon iglong lo lapen alang li kaninje alam kadu ta ning sibi pon iglo nili ta chini iglo lasi non ilitum panel discussion kijut iglo kijut atwar si dambom lo lapen kardom
non ali vote of things pilang Josin tok bi di pu press club a kongchun bang alang li vote of thanks people se la so phi la penalise tum an la da isi photo session donang kusnili matha first nali thanik detha Ini nimi erani panel discussion on current political issues of Karbi Anglong aputhak asikrung amai kethe kire itum Karbi Akhai Karbi Anglong angkang keduan cingrumpet amai me senpen kepecun pon the kapot itum moderator akhai borsing rong phar lapen Dr. Pongkosteron aphan kecengsi ke kacurupa jer blo lasi anparta pini bangsu panel discussion along panelis poisap laso kaching wa ching sai long elitum rara thengno kaching ui nok alam elsi kosonsi ka pachun podima kosonsi ka chingri pon theima bidia towar kiri along pini nanga che tongdun ladak etum Karbi Anglong Autonomous Council CEM akehai Dr. Tuliram Ronghang anparta MP akehai Omor Singh Tiso anparta ilitum Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjorong Farakahai anparta Abarim CEM akehai Jotson Be anparta ex-minister Holiram Terang ex-EM Elvin Teron Abarim MLA intellectual akehai Dhorom Singh Teron lapen ex-convenor Jakas Khorsing Teron akehai lapen signatory MOS along akehai Songbujit Ingti Rijak Dera lapen Kaskom Amaipu Ojit Timung Kongres District Congress Amaipu Bidasing Rongpi lapen kadokawe penelis tumpan ningkang sampajir lo anparta pini khe hampang asong ahen pen kaprek hampang asong ahen pen Karbi lameda mai pen cenglok Karbi jutang jubada song anparta kaprek khe hampang asong ahen pen nang chetong dun kadokawe tumpan kachuru pajir lo anparta ilitumang bong MLA ke hai tum Karbi Anglong Autonomous Council EM lapen MBC ke hai tum kadokawe tumpan ta ningkang sampen kachuru pajir si pini kachuru alam the lapan sikang tonik lo kardom Lanjut lagi. Avelo, avelo, apang alo.